ntabwo tukwiriye kumodifiya Bibiliya ariko ubutumwa twagiye duhabwa ngo hahirwa abashavuye ese ntiwoba mwiza unezerewe ukazaja mu ijuru unezerewe noneho hari umuntu wanshinje ngo gutuka abapasiteri noneho reka nzi uri pasiteri nyabaki nimba ugera ku ikanisa dimanche nturarara mu rusengero turirirwamwo abakristo bazabaza bakakubura ibi nibyo dushaka guca akavuyo nimba uri pasiteri ba permanent ku ikanisa nimba utabishoboye abasoda bagira abademobe uje gucuruza ugende uje imisisi. Twongeye kubashimira bakunzi bacu mwese muherereye igitondo cyiza umugoroba mwiza bitewe n'amasaha mufite nuzamuka uzazamure benshi witeganyiriza abazagusama igihe uzamanukira nje mwumva nkaba nitwa Sami Patrick kunyikijisho na mahoro kweli urakomeye turi amahoro kweli iminsi myinshi kweli nishimiye kubona asante uragumye turi amahoro n'ukuri ufite amahoro yose muri wowe cyane iminsi yari myinshi kweli twongeye kwakira ni wacu mu Rwanda asante cyane ariko Kenya ntabwo watinze Kenya namaze w'ibyumweru like bitatu ndakeka biragenda neza ni amahoro n'intama zahise zirakomeye kweli ikanisa se ryaratangiye ikanisa ntabwo riratangira live ariko twatangiye online Zoom turacari mu rugendo rushaka abantu ikanisa ryacu ni ikanisa rihera A0 yego tugashaka abakristo tukababatiza tukagenda tuzamuka step by step so kugeza uyu munsi hari ibintu byinshi tutarabona ibintu by'impapuro aho tuzakorera abacarimo bahatunganya Karen kuko dushaka gukorera ahantu Oliver Smart ahantu heza hafatika yego so biracadusaba imbaraga nyinshi ariko turashima Imana ko biri kugenda byegerana mu kwezi kwa gatandatu ndatekereza neza ko tuzotangira live ndi mukubona amalinki ariko Zoom biragenda abakristo barikuza Zoom tukora Zoom tugakora na overnight buri wa gatanu turara muri overnight Karen niko bimeze none yaratangiye asigaye ku cyumweru kubera ko abantu tuzakorera baracarimo bahatunganya ntabwo harafa naho gukorera mu ijoro gusa mu ijoro dukorera mu cyumba c'amahombi ku buryo mutabasha kuhakorera ku cyumweru ndetse turazengwa ku bishop muri Favor Fellowship dutangirira ku kintu gikomeye ibyoroshe byo birizana tugendera kuri verse biblique ivuga ngo ibuye rimwe ryice Goliyati amaeskota ahunga Dawudi yahera ku maeskoti bari kumufata yari gukoresha ari amabuye atana agashira agafata andi mabuye agashira baro bakamufata ariko target ya Dawudi yari Goliyati ndica Goliyati abandi barakwira imishwaro Dawudi yari afite amabuye atanu mu bihumbi by'abasirikare yaragiye kugwana nabyo yego ariko yateye Goliyati abandi bose barirukanga nanasomye commentaires ziravuga ngo Dawudi mu bintu byamubabaje na mabuye yiwane yatahanye yabuza akazi kuko yatsindishije ibuye yahereye hakomeye yatsindishije ibuye rimwe ariko bana imbaje gusa turasengerwa nibyo nyine nanishatse kuvuga gusengerwa nico kintu coroshe mu bintu byose biriho igikomeye kuja kuzana abataramenya kubwiriza umuntu agakizwa ukamubatiza naho gusengerwa ni umugoroba umwe ugahamagara abantu bakaza bakumenaho amavuta ubuzima bugakomeza ni umwuka gusobanura icyo kintu kubera ko twe twirukira mu gusengerwa ntitwirukira kuja kuzana izindi ntama zitataniye hirya zitarakira buri kanisa ryose abafaransa bazavuga ngo chaque maison sa politique buri rugo rugira uko rutegekwa amakanisa menshi tuzi nje namaze kubona remwa amenshi ntabwo mvuga ngo ni yose ariko njye abaye kubona nuko ikanisa rija kubaho ryabanjije guca mwirindi noneho ntabwo kibaga imugoye guca mw'ikintu cari cubatse agatnimba rya kanisa arimo ryari rifite abakristo 200 agatwara 100 yego iyo atwaye 100 ureda bafite umusingi ahita asengerwa nguko nta kintu kimugoye so twebwe muri Favor Fellowship nta gahunda dufite yo gutwara umukristo ubatijwe dufite gahunda yo gushaka umuntu utarabatizwa
tukamubatiza agakizwa, tukamubatiza akaza. So akazi dufite kandi ni nako gushaka abakizwa. Uzokugana yarabatijwe biramureba? Oya, ntabwo bimureba, ariko agomba kuzana recommandation yaho yarasanzwe abarizwa, ko bamurekomandinze neza, ntaco bapfuye. Namba nayo afite ntabwo tuzamwakira kugeza kuri no munsi. Iyo overnight tutangira, overnight dutangira ni y'abanyakenya twabwirije ubutumwa, barakizwa, bamare gukizwa, baratubwira ati kuko ico gihe tutangira overnight ntabwo twari twakagira na vision yo gukora church, gusa kwari uburyo bwo kwegeranya abantu twabwirije ubutumwa kugira ngo tubashe kubafatira mu mana. Uvuze ko muri Favor yitwa Favor Fellowship Ministry, uvuze ko mwakira abantu mbese mukorana n'abantu cyane cyane mwage mukura hirya no hino. None se abanga nkubwire gato, Favor Fellowship yego imeze nk'urugo rw'umujene Marie, yego, utarera abana atabyaye, arihangana akamara imyaka 2 akabyara umwana umwe, bwaca agashira imyaka, kuba umaze imyaka 6 mfite umugore, imyaka 7 sorry, mfite abana 2. So ntabwo mfite ipupa ryo gufata abana bo muri quartier ngo mbazani wanje mbiyitire ntarababyaye. Zabyara 2 mfite 2, ejo bazaba 3 4, usange 12 bageze nabo bazana buzukuru babo. None se abanga niyo yitwa family. Abanga bubwiriza kuri Zoom wababyaye ryari? Bano twubwiriza kuri Zoom ntabwo ari abakristo ba Favor Fellowship, aba ni abafana ba Favor Fellowship. Ntabwo nabafite mu gitabo, ntabwo tubafite mu gitabo cyacu, kuko umwe sanga ari muri Amerika, undi ari Rwanda, undi ari muri Congo. Ntabwo ari abakristo ba Favor, ariko ni abafana bashobora kudusapotinga. Shobora kuvuga ati William ndagukunda kwera kugiye gutangira ndaguheza intebe, yego, ariko bariya ntabwo ari abakristo ba Favor Fellowship. Abakristo bacu okay, muri iriya Zoom harimo bamwe bo muri Favor baba muri Kenya, b'abanyakenya. Kubu tugira Zoom yo kuwa mbere y'igiswahili no kuwa kabiri y'igiswahili na vendredi y'igiswahili. Iyo niyo yaba Favor Fellowship. So abandi bose abanyarwanda, abarundi, abakabumva runo remi dukoresha, tufite gusiga itaramo cyo gutarama kuwa kane ya kuwa kane. Gihera saa 3 za nijoro za kumasaha no mu Rwanda. None se kuva watangira ino ministry ntabwo uricuza muri wowe? Nicuza kubera hari abaje mu murimo bagasanga umurimo urakomeye, hari abatangira urugendo umusozi ukazamo ahubwo ndicuza ko natinze gufata decision yo gutangira, ariko kuba urimo ntabwo uricuza. nta mbogamizi nimwe ndahura nayo, kandi nta muntu utinya ubuzima bugoye. Ubuzima bugoye nibwo bugira umuntu gukomera. Umunsi watinye guhura n'ibikomeye uzaba uri mutinya inshingano, umunsi watinye inshingano uzaba utinye gukomera, umunsi watinyutse kuruha uwo munsi uzaruhuka, ariko nutinya kuruha uzarinda upfukirusha. Abantu bose tubona bakomeye, bose bakomeye, abo tubona tuzi hari ibintu batinyutse kugira ngo babizo bari. Abantu bose tuzi bose bari fake ni abantu batinye gutinyuka. Ngo nindinyuka bizagenda gutya, akifata akakubita imyaka 50 ukarinda ufrima ibo. Mu kwa gatandatu singu twaruvuze mu kwa gatandatu bijanye mu kwa gatandatu niko tuzotangira live. Yego. Kubera impamvu turimo hari ya Kalen kuvuga ngo ubona ahantu ukorera biragoye. Ntabwo bimeze nk'irefo za Kasalani. Ndabizi. Kandi narabivuze mu ma video menshi. Ikiba ukwezi kumwe kwa rent kwa Kalen. Twarabivanye kiganiro ca mbere bishira ko wafunguye kanisa. Yego. Rent y'ukwezi kumwe Kalen ni rent y'umwaka iri yefo tutuye za mwiki. So inabidi ujipange sana. So turi mu rugendo rwo kwipanga ariko atutarudi inyuma. Kugeza uyu munsi tumaze kubona ibintu bihagije byo gutangiza. So hatunaoga. Okay, mu kwa gatandatu mutangira live. Nukuba nibwo iganisa zaje kumugaragara. Kwa gatandatu nibwo tuzotaha ikanisa ibya overnight tubireke. Ibyazo dutangire dimanche avant midi. Tuzaba dufite ibintu zacu ahantu hacu. Ubwo se uwo baratangiye kubwiriza abantu uzozana muri iryo kanisa cyangwa icyo gani cyo rugendo natangiye iyo overnight tugira Nairobi Kalen already ni y'abanyakenya n'abanyakenya twabwirije ubutumwa s'il vous plaît. Nta muntu twakuye muri church,
ni abantu twakuye ku mihanda, ni abantu twakuye mu byaha, turabibwiririza, n'abana bafite ADN ya spirit yacu, n'abana baza agakiza kubera ko twabahaye iyo message. Ntabwo ari abantu twakuye mu macaca y'abavandimwe. So hiyo ni msingi tutaanza nayo na tutaendelea hivyo, kwa sababu tunajua, turabizi gukora, tuzi gukora, tuzi gukora, tuzi gushaka umuntu. Abapagani tuzi yo baba, tibaba mu makanisa, bari mu makanisa baguma aho bari. Yes. Ariko uyu murimo ugoye kungana gute kuja gushaka umuntu utarakira agakiza ukakamwemeza? Bigoye kubaza je sindabikora ni wabikoze. Biragoye kubwiriza umuntu kugeza ku rwego akizwa. Nugeze giye mwizera. No kugeza ugiye mwizera nawe akakwizera. Ndagukiyemo impamvu bizoke. Rutayisira aratubwirije. Aratubwira ngo uzakunda umurozi w'iwanyu. Mwako ntukazamusigira umwana. Bivuze ko impamvu ikobaje gutya. Igihe ubwiriza umuntu ukemera neza n'umutima ukamwemera ko batu umuntu yakirijwe wa mukristo ndamwizeye mushize mu kanisa nti baba bandi ngo namara mukungu kubera ko bamuhaye ifaranga, izo mbaraga mukoresha bite? Urabona uyu murimo n'uw'Imana. Yego, Imana niyo nyiri murimo. Twebwe akazi kacu ni kamwe, nako kuvuga, ariko kwemeza nuko umwuka wera. Twebwe mu gitondo muri Favor Fellowship turabyuka tugashiramo amakoti n'amakarovante tugasokoza umusatsi. Turi abantu benshi baza bambona YouTube bazi ngo sinasokoza. Muri Fellowship turasokoza. None tugenda wakaraza muri Fellowship. Oya, ugomba kurespectinga. Nose ko kimu yandi makanisa ugenda wakaraza. Kuko mu yandi makanisa ugenda wakaraza. Chaque maison sa politique. Ico ni kintu abantu bataramenya gutandukanya. Oya, wiri sinkorohe. Ikani buri kanisa ryose. Rigira uko ritegetse. Muri Favor Fellowship murasokoza. Tugira uko ntabwo dusokoza nango tudasokoza. Buri muntu agira umwambaro w'akazi. Okay, waravuza ngo buri kanisa rigira uko ritegetse. Buri kanisa. Okay, none se mugiye uja mu kanisa, nyirayo iwe arasokoje afite umusatsi nk'uwawe, Mugiye atarakubwira ati twe tugendera kuri ABCD. Ugomba kuza ukubyumva. Ariko ambwiye ngo twebwe iwacu turasokoza. Papa ugomba gusokoza. Cyangwa utasokoza ukareka kujayo kuko uramucumuje. Ariko mugihe atakubwiye ngo twebwe tugendera kuri ibi nibi wogendera kubikoroheye. Reka ngweze urugero. Uyu munsi yari amakanisa atemera kuba mama kudefriza. Yego. Hari n'ayandi makanisa yemerera abamama kudefriza. Uyu mumama akundiwe kudefriza, arangiza akajajya banga kudefriza. Uyu muntu ashaka kubiga ikwazo. Jahanu wajanye nuko utekereza nuko kuko arahari. Nicaha mugiye nimba ikanisa rivuga ngo umumama wambaye ipantaro. Futi tumushaka. Hakabirindi kanisa rivanga umumama wambaye ipantaro nta kibazo. Wewe wa mumama we ukaba wambaye ipantaro ukaja ahandi uzi neza ko bavyanga. Uri muraje kugusha abantu. Ja ahandi ajanye nawe. So muri Favor Fellowship ni kanisa ryigenga rifite amahame yaryo, rifite doctrine yaryo itandukanye n'andi makanisa. So niyo mpamvu yo tuvuga ikintu umuntu akatuja akabreminga. Tuvuga ngo uyu muntu n'umusazi. Jewe mu rugo rwanjye ndavuga ngo murataha saa moya waza saa 2 two gukingurira ni wanje. Nawe iwawe nushaka uzovuga muzamutaha saa 6 ni wawe. So muri Favor Fellowship ni communauté yigenga idahuye nuko ibindi bimeze. Tugomba gutwara uko twabihawe. So iyo uje kutwinjirira tuvuga ngo uyu muntu n'umusazi. Umusazi nimba umva ufite amahame yawe fungura ijyawe ugira abantu bawe mugende gutya. So ni nko kuburi uri igihugu ukaja gutanga amabwiriza mu kindi gihugu bakwita umusazi. Bakwita umusazi. So hari abantu badusubiza ku ma message twatanze yo muri Favor Fellowship kabwa aba bantu bumvishije video cyangwa baragwaye. Ndavugana n'abagwayi rati Imana bayeze umugisha. So ni communauté yigenga idahuye n'iyindi yari yose. Dufite kugendera ku murongo wacu dakuka ni hame. Ubishaka tukajana, utabishaka out. Ugakora uwawe murongo. So iki ni kina ubwoko bwacu butazi.
imana iziyeza umuntu umwe vision, ntabwo imana iziyeza abantu vision. Iziyeza umuntu nk'umurongo abandi bose bakajoininga bakagendera ku murongo wawe. So kubera ko abantu batamenyereye uwo murongo, ugasanga umuntu wo muri uru rugo aje gutera akavuye mu rundi rugo, uzi ko ushobora guhamagara polisi ukavuga ati umuntu yaneye. So iyo tuvuga amahame ya fellowship, ya favor fellowship, undi muntu akaza kutubureminga tuvuga umuntu arasaze, uyu muntu ni igifu, iwe nagumiwe arengereye imbibi. So tuvuga byinshi ABCD, twagiye tuvuga ibintu bizaba muri favor fellowship. Ntabwo ari muri Metonde, ntabwo ari muri Zion, ntabwo ari muri Restoration, ntabwo ari muri ADPR, si muri Foursquare, si mu yandi makanisa. Ni favor fellowship. Ikanisa rivutse rifite amahame yaryo dakuka. So umuntu uje kutuvangira rero ngo aba bantu baracanganyikiwe, uwo muntu niwe wacanganyikiwe nkuko abayinjiye ahantu bitamureba. Nawe wari narebe ka doctrine zikanisa ri, niyumva bitari gucamo nawe afite ibindi yerekwa, navuze ingoma avuga ibyo yumva abantu bamujoining cyangwa baburi. Alright, je mwumva nkaba nitwa Sami Patrick, twaba turi kumwe na William Muyoboke, ni ufite vision ya ministere yitwa Favor Fellowship Ministry. Sukoko? Uko niko. Okay. Ntabwo muzishe. Arakoze abaye ngo dusobanuriraho 2 3, ariko reka twinje mu kiganiro nyacu. Yarabikomojeho ntangirire ku ijambo yavuze ngo buri nzugira uko ikiranuye. Kandi uko kiranura inzu undi ntiyaza kukubureminga avuga ati inzu wawe ikiranuye nabi. Wewe gusabza kuvuye ngo abati kuniko binshimishije. Undi wese bira agomba kuza akabumushita akayitahamwe akayiraramwo mukamugaburira akajyama agasinzira. Sino kwiraramo gusararaho bamweretse. Ntabwo waza uri umushitsi mu nzu nubatse ngo ndararaho ushatse ya uraraho twakweretse, urya ibyo twaguhaye, wicaraho twakugeneye, dushatse twakubwira ngo urarya nturara, uratahuje kurara iyo ushaka. Iyi ni inzu y'uwo muntu. So iyo uje muri iyo nzu rero ukatangira kubwira ngo ikicumba bahamagara uri umusazi. Okay, arabivuze nivyo ndanishaka kuvuga, ariko arabituvugiye bitwinjiza mu kiganiro nyaco. William niyo bujyana kubaje ngo se kurumva umeze neza, urakomeye, ibyishimo ni byose muzukuri, nta kindi gisubizo wabimpezaje nyine nabibonye, ibyishimo urabifite cyane. Ariko kubera iki giti gifite imbuto cyo gitegwa amabuye? Of course nico batera nyine nkuko nico kiba kiri ibiribwa. Nico kiba gifite ibiribwa. Ariko mu buzima iyo ukoze ikintu ntikigire umuntu ukirwanya, yego, ico kintu nta musaruro kiba gifite. Nushaka uzakireke. Ikintu cyose kidafite umusaruro, yego, tikigira n'intambara. Yego. Izi ni inyigisho natanze inshuro nyinshi. Ndabwira abantu, ndababwira ngo Yosefu iyo atagira inyenyeri ntibari kumugurisha. Bari kumugurisha se bamuciye. Nubona abantu bose nta muntu n'umwe kwanga, my brother uzitekerezeho, uzaba utari no. Nimba udakora ikintu ngo abantu bagira ishari, cyo kintu nikibuminga my brother, kireke rekana n'inyatsi. Okay, nyuma yo gukora ikiganiro cyawe abantu bafata nkaho William yataye umutwe, reka mbivuge cyane ko bimeze niko byavuzwe, ariko jeze kutataye umutwe. Nta muntu wataye umutwe ukurikirana n'abantu 100,000 bamukura. Nta musazi bazamuzane tureba bamukurikira. Ko nimba uwo muntu ari umusazi kuki ufata amambi yawe ukicara isaha yose wamutegera? Nawe ni umusazi. Umusazi weza mugenzi w'umwana. Nimba uzi ko umuntu ari umusazi wayo ufata isaha umutegera, amambi n'amafaranga. So hariho abantu bagira spirit gusa yo gufobya. Yego. Ariko ikintu cyose kigomba kugira intambara kugira ngo ikwereke ko gifite umurongo. Okay, nyuma yo gukora kira kiganiro William, nibira uri biteze ko bizavamo. Hari icyo wavuze uri gupima, hari ibyo waravuze uri muri burage, hari ibyo wavuze wagaze cyangwa kira kiganiro cyose wakibuze ugihagazeho utiteze bira bintu yuko bizaba. Jusqu'à maintenant
nta kintu gisanzwe cyangwa kidasanzwe cyabaye. Njyewe nakoze ikiganiro ndimo namamaza cyangwa menyekanisha itorero ryacu, kuriranga aho riri, aho rizakorera n'uburyo kirizakora, mbese amategeko agenga itorero yego ryacu. Ntabwo njyewe narimo mpindura andi makanisa, kuko sinagiye kwigisha mu kanisa mbabwire ngo muhindure ibi n'ibi. Zion Nairobi haba makanisa, aba Zion, haba ensemble, aba za prime, haba n'ayandi makanisa menshi. Nta kanisa na rimwe nagiyemo mbabwire ngo ibi mukora ni bibi, ni mu bihindura. Ahubwo njyewe ibintu navuze ni ibintu tuzakora mu icaca. Utagira ngo zaranahindutse, tuzakora mu icaca yacu. Navuze ko muri eglise tuzakora ya Favor Fellowship, muri bimwe bizayigira hari abantu runaka kubera inshingano bazaba bafite batazabasha kuba bafite kritere runaka. Ndavuga ku rugero, muri Favor Fellowship hazabaho ibintu bibiri. Hazabaho edikota, icicaro gifite ama office, abantu bakora ku ma office, eda n'aba pasteri, aba revera, ibyo zo mu bisangiye n'abandi abo bantu bakora ku ma office bagomba kuba bafite abagore. Abantu bakora ku ma office niko navuze, bagomba kuba bafite abagore. Mvuga ko umuntu uzahabwa inshingano z'ubumisiyoneri, uwo muntu atagomba kuba afite umugore. Pasteri wivuga butumwa atagomba kuba afite umugore. Kubera iyihe mpamvu? Twebwe iyo tuvuga ibi bintu, hari igihe tuvuga ibintu ugakritikwa n'umuntu utarava muri we n'umunsi n'umwe aje kwigisha. Ibi ni ibintu tuzi neza, twabaye mu imyaka, tugenda n'ahantu henshi hatandukanye. Reka ngweze urugero. Kugeza uyu munsi reka mbanze nsubize nk'abantu babiri batatu. Hariho umuntu uvuga ngo ngwifuza kuba umweskopi. Maya telefone yanjye hano some Bibiliya y'Igiswahili. Oya nta kibazo. Gatoya. Umweskopi ni mu bishop narabisomye. Urumva? Hariho umuntu ngo ngwifuza, abantu nibijiji, ubujiji ni ingwara. Zambwira injiji ngo zije ku masomo, zije kujijuka. Umweskopi ntabwo ari pasteur. Niyo mpamvu mvuze ngo nibameye Bibiliya asome. Ijambo pasteur n'umweskopi ni imvugo zibiri zitandukanye. Wumva ngo wifuza kuba umweskopi, ntazi umweskopi ni ibiki. Urumva? Ntazi umweskopi ni iki. Wifuza kuba umweskopi ntabwo ari pasteur, my brother. Umweskopi ni askofu. Reka nsome muri amakanisa yacu ni wende. Muri amakanisa yacu bari bakwiriye kugira abagore bari kwa abantu bake cyane. Abantu reka nze ni Bibiliya. Oya narishatse kuvuga umweskopi ni bishop mu makanisa yacu. Soma Timoteyo wa mbere. Ese umubishop aba mu bishop agende kukivanga mu bishop, si mu pastor we, si umuyobozi. Uzi Cyongereza? Oya nzi Gifaransa. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo wifuza kuba umubishop, umuntu w'umugore umwe akwiriye kuba ari umubishop ufite office. Icyo ne Kinyarwanda ntabwo ari Cyongereza. Nyine ndi kubisobanura, nari nzo narabisonye. Niko no mu Kinyarwanda bivuga. Agomba kuba ari umuntu ufite office y'ububishop. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Nesa ama office uvuga na yaye. Ibiro. Nesa aba bashumba bacu bose bafite amabiro. Tugende gato. Yego. Uzi ibiro bavuga? Ni umuntu wakira report. Barazakira n'ubu ngubu. Zivuye. Zivuye. Man, none se ikanisa rifite ubuzima gatozi, ni gute batakira report? Rifite ubuzima gatozi. Yego. Rigomba kuba rinafite n'ama branch. Iri rafite. Aya makanisa. Uwo rero uhagarariye ayo makanisa, ni ukwiriye kuba afite umugore. Nabo bari abandi. Bakwiriye kuba nabo bafite. Reka nze niki kibitwemeza. Timoteyo navuze ngo asko. Urega mu kwa urarana ni. Hari ikiganiro kimwegera kumbwira. Mbakubwira gato. Wemera ko bishop atari pasteur? Cyangwa wemera ko pasteur ari bishop? Hari akantu kamwegera kumbwira ndakakwibutsa. Sibyo? Warambwa ngo ibyanditse muri Bibiliya byose. Sibyo?
siko hari ijambo ryagereza muri Bibiliya rije kubwira umuntu runaka ariko ritatuzuye twese wibuka ko iryo jambo rigize kuri mbwira oya naza gusubiza wazusubiza yes iryo jambo ragiuka cyane wegera kumbwira ko muri Bibiliya hari ijambo Imana yadresa ku muntu ritari yadrese ku bantu ndagweza urugero Imana yabwiye Samusoni ngo nduzogoshe ntabwo yabwiye abagabo bose ngo ndituzogoshe ayo yari amakuru ari Samusoni wenyine none iryo jambo ryo gutwereka ninde wajyanditse iri ni Paulo yajyandikiye Timoteyo nese tijyo kandi Timoteyo ntabwo ari bishop tijyo iri adresse kuri Timoteyo nta n'umugore yari afite daire Timoteyo était pasteur but nta mugore yari afite kubera kuvuga nta mugore yari afite Timoteyo rero biragaragara ko Timoteyo arabuzanze ko Timoteyo Timoteyo yabaye pasteur à l'âge de 17 ans my friend ariko nse nyuma aho ntabwo okay Bibiliya ntiyamugaragaje nimba itaramugaragaje nta mugore tugarukira ku makuru yatanze ariko Bibiliya ntabwo yandika umuntu wese Bibiliya yandika umuntu wakoze ikintu runaka bati tuge kwandika tuge kumwandika inkuru tonde gato tugende yego ni neno la kuaminiwa ni jambo ryo kwizerwa yego mtu akitaka kazi ya askofu umuntu ushaka akazi ko kuba mu bishop umupasiteri no pastor basengera pastor siko tubikora basengera revera bakabona kugera kuri bishop rero niko Paul avuga ni ukwiriye kuba afite umugore uyu ni Paul uvuga aya makuru njewe ndimo na translating ibyo Paul avuga ushaka kuba umweskopi si revera umweskopi si pasteur umweskopi ntabwo ari evangeliste umweskopi ntabwo ari missionnaire umweskopi ni titre ya bishop Bibiliya y'igiswahili Bibiliya y'igifaransa Bibiliya y'icongereza abantu mugende muzisoma no urahita umenya mu kanisa ryanyu wari ukwiriye kugira umugore ninde ariko ibyo ntitubireba ntabwo mbwira abantu bafite amakanisa ngo ba pasiteri banyu bagira abagore cyangwa ntibabagire nibashake uko babigenza ibyo birabareba ndabaza akazo kamwe aya makanisa reka mbaze mvuga kuri amakanisa sivyo nitumaraga iyo gato yarimo turayazi sivyo riri wafunguye iryo sinshobora kurivuga kubera ko imyanzuro izavamo ni wowe uzayashiraho ibizakorwa muri akanisa byose biri mu maboko yawe siko kasi naza kubikora n'ubwo nogera gute nkaba nkakwica tizokunda uzinyije ibyo nizokunda icyo nashaka kuvuga aba bantu bafite abagore kandi badafite bitwara abapasiteri badafite gutumwa kuyandi mabranche bafite gukorera mu ikanisa ariko bitwa abapasiteri ariko bafite imirimo bakoramo ibo ntibagombye kugira abagore bo mu icacacu oya aya macaca yandi dusa aya macaca yandi navuze ngo ushake mezo sa politique aya macaca nje sinifuza no kumenya ibyayo uko bashaka niko babikora katolika rega ngo bwari umuntu uzumutangaza ngo ni gute umuntu yoyobora ikanisa adafite umugore rero avara umuntu wavuga gutyo bafite ikibanda kirimo abakristo batatu katolika ifite amamiliyoni my brother papa ari umugore agira none se mugira abakristo basumba aba papa ngo ni gute umuntu yoyobora abantu uzabagabo baba muri katolika bafite abagore abamo n'abapresident ariko uzo mugani wa nani bavuze ngo izo kioski nganga umuntu ngo ni gute umuntu yoba pastor adafite umugore ngo akayobora abantu uza abantu baba muri katolika ukuntu bangana uzoje muri misa ya mbere ikanisa riba ryuzuye umugore si uyobora ikanisa riyoborwa n'umwuka w'Imana ariko se nta kintu umugore afasha umugabo mu kuyobora ikanisa nta avantage irimo umugore kuyobora hari n'igihe yobora kunaniza ibyo ni ndabizi hari umugabo nzi nategereje ndavuga mu kanisa ngo yavuye mu itorero kubera umusaraba kubera umugore wiwe yamukuye mu kanisa ashobora kugufasha ashobora no kukunaniza izo ni umugisha ibyo ni umugisha umugore reka nshaka gusubiza umuntu uvuga ngo ni gute umuntu udafite umugore yobora abantu bafite abagore urugero gatolika si kanisa ni kanisa ririmo abagore bake n'abagabo bake benshi cyane none ko padiri nta mugore bafite niyo miterere yayo niyo miterere yayo shaka kuvuga ko ushobora kuba udafite umugore ukayobora ikigo gifite abagore n'abagabo usibye ikanisa ibindi bigo bitari by'amakanisa abasiribateri bayoboye uzi ukuntu bingana yego hari n'abaperezida batagira abagore handitse ngo this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Ushaka umurimo wo mu biro office
urumva papa ntabwo njyewe mbreminga ku yandi makanisa ngo bagize gutya na gutyo ya buri kanisa rifite imitegekere yaryo buri kanisa rifite ukuntu riyobotse buri kanisa rifite uburyo ryubakitse twebwe tumaze kumenya ukukuri hariho abantu nabonye bavuga ngo William uzirukana umugore wawe njyewe ntabwo nzamwirukana ariko njyewe ntabwo nzongera kuva ku ikanisa ntabwo nzongera kuva ku ikanisa ngomba gukora muri office niko Bible yavuze udafite office ni udakwiriye kugira umugore none se abo bandi bazaza ukababwira ati ntibashaka nyuma bakumva ko bagomba gushaka kandi baje muri office izo office muzazibana mu mwese tuzubaka ikanisa ni rinini none se kukumva yuko abantu bakira imanza kandi nabo bafite ama office yabo mu matorero yabo jewe nta muntu ncira imanza je ndi kuvuga about our church nta ni kanisa nifuza kumenya ngo pastor yarubatse cyangwa ntiyubatse birabareba ibyo birabareba je ndi kuvuga our church our ministry itorero tugiye gushumba tuzaba dufite nk'aba missionnaire ni umuntu tuzohereza muri Somalia niba muca umutwe abana be bazoregwa nande pasiteri akwiriye wagiye mwivuga butumwa kugenda nta yindi purpose afite keretse kubwira abantu inkuru z'agakiza none se ahantu ndi kumva dushaka kumvikana neza watandukanisha aba missionnaire n'aba pastor wowe ntabwo uri kunyumva neza bari cyo kintu nukumva ari uruzingi ni ukuvuga hariho pasiteri uzaba ku ikanisa hariho pasiteri wivuga butumwa hariho pasiteri urasengera kwivuga butumwa akazagenda ukumva ari hano ejo ari hariya ejo ari hariya ejo ari hariya ariko ni pasiteri uwo rero agomba kuba nta mugore afite nyine akaba ari hariya kuko kandi basengera aba missionnaire n'abavuga butumwa bose ni amazina atandukanye ariko umurimo n'umwe batandukanye n'abapasiteri ni title zitandukanye amazina ariko akazi bakora ni kamwe ni ukuja kwigisha abantu ubutumwa bwiza hoya vuga ko twese umurimo wacu hari ukuzana abantu kuri Kristo oya hariho ababazana akaba n'ababarera ababarera n'abapasiteri nibo bakwiriye kugira abagore n'abapasiteri ntabwo ariyo pasiteri ntazarera my brother vacancy ni bishop pasiteri akwiriye kuja gushaka aracari hasi none ugiye kumbwira no aha bisobanuro no bitubwire no uvuga ngo pasiteri missionnaire umu evangeliste bose bafite inshingano zimwe of course nukuja kwigisha abantu ubutumwa bakaza kurinde kuri no muntu wo kuri office uriho kuri office ninde ni askofu naza genda reka nkubwire kandi wambwe reka tugaruke ku makanisa twasanze abaho yego tugaruke nko muri Sepake Sepake habaga pasiteri w'ikijishe hakabaho na revera w'iparuwasi hakabaho nande undi revera habaga undi reka tugaruke kuri revera revera wasangaga afite nk'amakanisa katana ayoboye aya makanisa 5 hari report bamuhaga yego ntabwo ari izimpapuro n'amafaranga yinjiye muri bino bijishe agomba kuvamwe amafaranga yo gutunga uyu revera urumva aya mafaranga azatunga revera azagaruka agere mu rugo rwe agere no ku bana be ariko si uyu muntu wo hasi we ko nta umuntu ugwa amafaranga azatunga abana bawe azava jewe ndi revera wa paruwasi mfite ibijiji 5 uri kunyumva ibi bijiji 5 biratura buri cyumweru muri ya mafaranga hari amafaranga agomba kuripotingwa kwa mucungaji mukubwa iriya kwa askofu aya mafaranga niyo azagaruka gatunga umuryango wa askofu sibso wowe pasiteri wo hasi nkuko nta muntu ugwa report nta mafaranga we baguha umuryango wawe uzatungwa niki okay ntekereje gutyo muri favor sinatekereza yuko ari ikintu ushaka gukuramo amafaranga menshi kuko ntushaka gusengera abantu benshi cyangwa ngo bashake bicare muri office bagomba kuza bagenda hirya no hino ikizakiza cyose kizakikuzaho ntabwo ari imitwe ushaka byenda oya reka nkubwize ukuri yego uyu munsi buriya abamambre reka ngaruke muri community yacu y'Abanyamurenge yego umunyamurenge azacamo ikanisa nkaza ngacamo ikanisa ryawe ngashinga irindi kanisa iruhande
nono waje kugaruka neza ugasanga ikanisa ryawe ukuntu rikora na rya rindi byavuye mu ryawe naryo rikora kimwe, ukibaza aba bantu bapfuye ubundi abantu ntibakagombye gupfa ubushobozi, abantu bapfa imyemerere, imyumvire. Twebwe dushaka gukora church, twashatse gukora church idashingiye kuko twakuze, ahubwo ishingiye ku myumvire turi kumva. Reka ngweze urugero, tugaruke mu macaca yandasanzwe nubwo navuze ngo ni interde kuyinjiramo. Yego. Uyu munsi tugaruke muri Kenya. Muri Kenya ubaye pasteur, ikanisa ufite ntirifite ubushobozi bwo kugutunga. Nukorera ikanisa umugore wawe akaburara akabwirirwa, uri mu ikanisa ridafite amafaranga yo kukugaburira. Uratekereza ko abana bawe batazaba babaye victime yawe? Ntibazabona amafaranga yo kwiga, ntibazabona amafaranga yo kurya uko bikwiriye, ntibazabaho bakwiriye kuba kubera ko ukorera ikanisa ridafite ubushobozi bwo kugutunga. Ugakorera Imana ariko urwo rwawe rukaburara. Abo bana urabona utari mubaroha. Yego. Urugo rwawe umugore wawe ni uzahinduka shetani ya mbere kukugwanya. Uyu no muntu mwaye muvuga ngo akagombye gushikira. Hari umupasiteri umwe ntavuze mu izina wambure minza ariko avuye muri Sudani gucuruza. Umugore wiwe n'abana be nimba baragiye ku ikanisa, nk'umukristo wagiye kumureba ku ikanisa akamubura ngo pasiteri yagiye gupagasa muri Sudani. Umugore n'umugabo bagwanye bagiye kureba pasiteri mu rusengero. Bashika ku rusengero bakabagira ati pasiteri yagiye Sudani gucuruza. Urugo rwakagombye guhuzwa n'uyu pasiteri. Bakoza kuri telefone network yo muri Sudani ntizifata. Ni nkiyo ku ndondo. Bohurizwa kuri telefone kwe. Kubera iki? Ikanisa pasiteri yarayitaye. Arariguma muri tamwishurira inzu. Arariguma muri tagaburira abana. Ararigaburira muri tamwambika uko ashaka. Uyu pasiteri azatari no kanisa aje gucuruza Kisumu, Mombasa, tucuruza ibitenge ko kadura nabo. Ukibaza uyu mupasiteri uko nimba ari umukristo warwaye araje kumusengera gute ari nyanyuke? Araje kumusengera gute uririya Nyeri dika? Ikanisa bararita kubera ko ibyo kurya byabuze. Bakaja kwishakiriza. Uyu mupasiteri nge ntabwo namubreminga ngo yataye ikanisa. None si ikanisa ritamutunze ubundi ariguma kubera iki? Yagiye kupagasa ko ari umusore. Uyu mupasiteri yataza kugira umugore ntaba yataye ikanisa. Kandi ntaguma ku ikanisa abana batarya. Nose yataje kugira umugore ho aguma ku ikanisa. Iyo yobaye gute? Yobaye gute ntiyoburi corye. Anakibuza yakora amafungo. Reka nkubwire ukuri, amafungo atateganyijwe. Iki ni ikintu navuze. Ibibazo byawe ntibikwiriye kuba victime ku bandi bantu. Nimba wariyemeje gukorera Imana, uko gukorera Imana kwawe ndikugomba gufobya abandi bantu no kubashira mu buzima budakwiriye. Reka ngweze urugero. Ikanisa ridafite ubushobozi bwo guhemba pasiteri. Ariko pasiteri afite abana, afite umugore. Bazarya iki? Pasiteri ni badakora. Kandi ikanisa amakanisa yose uzi yiriya hirya iwacu nanga afite ubushobozi bwo guhemba pasiteri ntayo. Narimo. Nimba uno pasiteri adafite imiryango ye, abavandimwe muri Amerika bakotiza ngo bamufashe, uyu pasiteri azarisika kuburara. Narara kabiri gatatu ikanisa barisengera umuvumo. Uyu munsi ndumuvuga butumwa my brother. Ngiye kwigisha ahantu. Fite umugore n'abana. Iyo ngiye kwigisha ahantu bakamba imitima y'abantu nkababwiriza mugafashwa ariko ntimumba amafaranga yo gutahana. Ngenda ndi kubatuka. Abana banje se nasize bazoryike. Ariko iyo nza kuba nta bana mfite n'umugore, nagakomeje ivuga butumwa. Uyu munsi uri pasiteri n'urugero. Ikanisa mu rugo iwawe barahafunze. Ntuzongera kugaruka ku ikanisa kuhiri kuri gusenga. Uzaja gucuruza. Nuje gucuruza umuntu akaza kubura. Yaraje kureba pasiteri ngo musenge. Pasiteri akwiriye kuba ku ikanisa. Niwe kandi uhora utubwira gukora. Urudukangurira gukora. Cyane. Nose ndi umupasiteri kandi kiri muto mfite ubushobozi bwo gukora. Mfite n'imbaraga zo gukora. Ufite ubushobozi bwo gukora. Mfite imbaraga zo gukora. Ufite n'ubushobozi bwo gukora. Kije gucuruza. Ndi umupasiteri. Uri umupasiteri ra gucuruza. Kandi waruze ngo ari umupasiteri umwe ngo wagiye gucuruza muri Sudani. Yagiye gucuruza muri Sudani nyine. None se ariko kuma ku kanisa tamuhemba. None se umva ari pasiteri. Ahubwo ni umucuruzi. Ni pasiteri nyaba kumara amezi 5 atagara ku ikanisa.
pasiteri w'izina gusa ngo ni pasiteri yibera Sudani ahubwo se tugaruke gutya my friend iyo bari ingaruka y'amakanisa dufite ubu nyine ariko atari ahantu hose reka nkubwire ukuri my brother hari amakanisa adakunda kanasengera abapasiteri kanabasengera abantu ikanisa rifite abakristo 20 risengera abapasiteri 5 gute nta numwe rizatunga abapasiteri bose nta numwe rizatunga nta numwe uzasanga ku ikanisa ibi noneho reka noneho tuve muri favor tugaruke mu buzima busanzwe favor ntiturayigeramo reka tugaruke mu buzima noneho bw'amakanisa tubamwe y'ikimambo pasiteri muhure nawe ikanisa niyinga mukazongera guhurira nawe niyinga uwo ni pasiteri noneho hari umuntu wanshinje ngo gutuka abapasiteri noneho reka nzi uri pasiteri nyabaki nimba ugera ku ikanisa dimanche nturarara mu rusengero turirigwamwo abakristo bazabaza bakakubura ibi nibyo dushaka guca kavuyo nimba uri pasiteri ba permanent ku ikanisa nimba utabishoboye abasoda bagira bademobe uje gucuruza ugende uje imisisi arashobora kuba demobe w'upasiteri ukira umwana tuba demobiliza my brother uje imisisi mu noro izi ngizi ntizaba ari faiblesse z'ababishopu kuko niwe wabasengeraga tuzaba ari faiblesse z'ababishopu batamenya kumanaginga ikanisa ryawe agapfa gusengera umuntu utaranezwe n'ubundi ntiyorera okay je mwumva nkaba nitwa Samuel Patrick reka nkubwize ukuri nimba uri pasiteri ugomba muri niba turanye ikanisa reka nkubwize ukuri papa iri si iduka njyewe ndi nyiri iduka ndakwanditse ukaza ugera mu iduka gusa dimanche no guhemba oya wanyirukana nakwirukana abapasiteri batagera ku ikanisa rero bagwiriye kwirukana namba ariko bose bateye njyewe reka nkubwize ukuri ngiye gufungura church ukaburi pasiteri wo muri favor fellowship ukamara ukwezi waragiye nka Sudani waragiye gucuruza utaragiye no kubwiriza yawe data we wagaruka usanga ikaratasi yo kukwirukanisha gutya my brother reka nkubwire aribo abantu bazababwira Imana ngo nibahembe wakoze iki iraguhemba wakoze iki unaitisha mshahara lakini hujafanya kazi cyo kirandenze hujafanya kazi unaitisha mshahara gira nibitekerezo urahombya nyiri kazi na nyiri kazi nawe nimba naguhemba nawe nubuswa rero muri favor fellowship twashatse kugabanya akajagari my brother nimba ubaye pasiteri bakuri office uwo niwe ukwiriye kuba afite umugore nimba ubaye pasiteri wo kuja kuvuga ubutumwa baho nta mugore ufite ugenda uvuga ubutumwa uzenguruka isi yose nta mwana uzaburara nta mugore uzagwara nta muntu uzakubreminga ngo wataye urugo ubu tuza kuvuga ubutumwa twamarame ukwezi kumwe abiri abantu ngo wataye urugo ibi rero muri favor ntibizabaho ukundi tuzosa kubona hano jewe ngomba kuba muri office anayo itaji kazi ya waskofu ka ofisini ya kanisa nuza kundeba usangeho mama wiri umva rero tugaruka inyuma gatoya nyuma yo kurakira kiganiro ukatakwa reka mbivuge ko watatswe kuko narabivuze no mu kiganiro gishize byendo mutakabisobanura ko wowe utabitekerezaga ni ibintu bigize urugo rwawe urabona nkiri mu komite reka mbivuge nkiri mu komite bari baratubujije akabumbu muri sepake no muri methodiste bagakina kandi abapfuye icyo gihe baza bagakina abapfuye icyo gihe bazagakina bagiye mu ijuru sino bavuga ngo bagiye mu ijuru kuko nari mu komite ntagakinaga ariko uvuze ibigize ikanisa ryawe undi nawe akaza akakwata akavuga ewan muri ibyo wagiyemo William wayobye haza ama message menshi amubwira ko yavugishije ukuri kandi ukuri ntikuri muri we ukuri kuri muri wewe wabivuze niwe ufite iyo ministry mu zawe mu kiganza cyawe wabzakiriye ute papa reka nkubwize ukuri yego nzewe ndi mu YouTubers ndabizi ukuri kwanje kose kuba ukutaraha ntago kuba kuriho ndabizi hariho abantu bashaka kubaka izina bakoresha amazina y'abandi kuko we ntafite topic ntafite ijambo ryo fatise akavuga ati kugira basa abantu bamenye reka nsenye runaka
abo n'abana twebwe tutotuka nkuko numugisha kugira umuntu kuvuga kugira ngo arye kugira ngo amenyekane. Imana Gitwaza yigeze kuvuga ari gusengera umu apotre bita Liliane nabikurikiye kuri YouTube, ariko Liliane wenda muzi wo ntazi ni Gitwaza. Tuzi Gitwaza? Ntabwo muzi. Uzumwumva? Zamwumva ariko ndamubona. Ntabwo ndamubona live. Ariko ndamwumva ndamuzi. Ndamubona kuri social media nkuko nabaswa kubaza mbona cyangwa atazambona sinzi. Ntumuzi. Simuzi nawe ntanzi. Urumva? Ariko Liliane wenda muzi. Gitwaza rero nkurikirana iyo mihango ukuntu yari masengera uwo Liliane kuba apotre. Aravuga ngo ibi Imana yabahaye imigisha muri side zose. Umuvuge neza ukarya. Wamuvuga nabi ukarya. Donge iyo umuvuze na iyo ikinyamakuru kimuvuze nabi kirarebwa kikagugwa uwo nyirikiri makuru ararya agacuruza. So ibi bintu ntangiye naje kuzumva. Iyo uvuze nabi nyiri YouTube arunguka. Wavuga neza akunguka. Uyu munsi ifoto ya William kugira ngo barebe channel yawe nuko uyikubita hari. So Imana ishimwe ko amasura yacu ari abantu ari kugaburira. Ukabanza ko barajya kawunga kubera hari umuntu wari busubire Nyanyuki ariko kubera ifoto yanjye ikubita hari kuri screen. Umuntu wese akabona William agaponda amafaranga akinjira uwo mwene data. So iyo ni baraka. So hari Imana rero igufata ubuzima bwawe ikabugira umugisha muri side zose yaba mbi cyangwa nziza. Yakuvuga neza hari abarye, bakuvuga nabi hari abarye. So Imana ishimwe ko natwe iri kutugeza muri iyo step. Nabashaka kubakira izina. No, hariho nundi muntu ushaka rero kukuzamukira. Akareba akavuga ati nta yindi nzira nzaza zamenyekana gute. Nta jambo mfite ryo mfatise. Nta jambo mfite ryo nyeganyeza isi. Kuvuga ngo nyeganyeza isi. Reka ninjire mu makuru y'uyu muhungu nyatesha agaciro. Mugihe yewe ndashobora gufata uwo muntu ngo namuvuge n'izina nta mwanya mfite. Ese ndumuzi wakuvuze? Ni benshi bavuze no bamenye gute icamamare my brother. None se akubiri nawe rero uzakomera mu biganiro zose abantu bakuvuze. Uza abantu bavuze Ukraine kundu bangana n'intambara yo kwa Putin. Putin yo bavuga kabamenya. None se wagusenye ninde? Nta tumuvuga. Si wasenye. Buriya ariko nkubwiza ukuri. Umunsi umwe Yesu yabwiye Petero. Aramubwira ngo mva inyuma shetani. Mu byukuri Yesu nta shetani yabonye. Kandi Yesu ntiyarayobewe izina rya Petero. Yari kubwira Petero, Petero mva inyuma, ariko yabwiye shetani ngo shetani mva inyuma. Shetani uri muri Petero. So twebwe nta mwanzi tugira. Tugira umwanzi umwe ni shetani. Ukoresha abashaka gukoresha. Ariko twebwe hari abantu benshi uyu munsi bashaka kubaka izina ryabo badafite content. Ta content afite yonyeganyeza isi. Uyu munsi reka nkubwire William ushobora gukubita ijambo. Ibi ntabwo ari ukwirahira. Nyuma y'iminota 10 abagabo batanu abo bicaye bose bakarivugaho. Uwo muntu we ntajya afite na usibye n'abagabo n'abagore nabo kwicara. Nta jambo afite my brother. Ahubwo yakagombye gutaka tubaza niye bagura ijambo rifatise. William nge nibuka ama commentaire bage bandika ntiwabura umuntu ubushaka ama views gusa kuri YouTube. Shaka ama views kuri YouTube njewe se biri kuri YouTube yanje. Oya. Byari kuri yayi. Byari kuri Sultan, kuri Papa Legend, ibihe show n'izindi. Urumva ari yawe ningwa ifaranga zizonza. Oya. Nibi bigiye kuja kumuhanya. Ariko noneho biraza ni wanje so. Urumva hariho abantu baremwe mu buryo bwo influence, mu buryo bwo kuvuga ikintu kikagera ahantu hose. Reka ngweze urugero muri Kenya Raila Odinga. Raila Odinga ni umugabo utari president, sina ministre w'intebe, sina umugabo w'ingabo, ariko ni umugabo ushaka kuvuga ngo ejo mu gitondo twese duhurire Hilton bakuzuka abantu. Umugabo w'ingabo mu buryo yabahamagara ntiyagire n'umuza. Yego. Afite ijwi rikurura abantu. So naba muri YouTube ndakeka ko n'abantu bo muri YouTube ntimwari muherutse ama views mutarambona. Mwari muherutse igihe narazanye irindi kompra ryo gukora. Nijuze urema ahubwo abantu b'amacana mukwiriye kuza mundeba nza mbaremera. Mukaza mumba kitu kidogo. Trima. Yego. Urumva? So nukuvuga iki ari umuntu udafite ijambo rinyeganyeza isi. Ntaryo afite. So akavuga reka contre 18 umuntu.
uyu munsi biragoye kubona Gitwaza ari kumvuga tuzonashoboka yumvuga gute Gitwaza yumvuga gute ngafata umwanya wiwe Gitwaza mvuge tuzoshoboka ese mbaza ikibazo kimwe mu byo wavuze byose mu by'ukuri ko abantu babitinzeho cyane ni ikihe kinyoma washizemo nta kinyoma nashizemo reka nkubwire papa dusoze ntabwo turasoza yego reka nkubwire yego umugabo bita Galileo Galileo uramuzi oya Galileo ni umugabo wazanye ijambo rinyuranye n'ukuntu abantu batekerezaga hari ijambo riba mu gitabo cya Yoshua biri biblique shatse kuvuga abantu bavuga ngo William ngo avuga ibintu bitari muri Bible ariko mvuga ibintu natekereje arabavuga ko izo utekereza ushaka uzumvise abantu yuko ari ukuri kandi niko umuntu akwiriye kuvuga uko ntekereza niko umuntu ari nose kuko ushaka gutekereza abantu ibihumbi n'ibihumbi oya reka nkubwire abo nabo ni bavuga ibyo batekereza mu gihe batavuga ibyo batekereza reka bagendere ku byo nje ntekereza nta wagutsinda wiri oya reka nkubwize ukuri umugabo bita Galileo yasanze systeme yubakitse ku isi ngo izuba rizari yagara ngo izuba rizari genda ngo Yoshua yarasenze ibyo ni ijambo riri biblique Yoshua arasenga izuba rirahagarara Galileo aje aravuga atoya umuntu wanditse hano ni nkaho nta bwenge yari afite izuba ntiriza rihagarara nk'uko izuba ntiriza rigenda toujours riri fixe azana ikintu muri geography bita rotation na translation aravuga ngo isi ni izigenda so ahubwo bari kwandika ngo Yoshua arasenga isi irahagarara naho umuntu wanditse ngo izuba rirahagarara izuba ntiriza rigenda izuba rihora rihagaze riri fixe nasuka kuvuga ngo wanditse bitumureshwa yabyanditse ugutandukanye c'est là Galileo niko yavuze ndi ku translating Galileo baramwisha ico kintu bamuziza baramubwira Galileo gihamagara imbaga y'abantu babwire ngo narabeshe nivuguruza Galileo aranga kwivuguruza baramumanika Galileo arapfa Galileo nyuma y'imyaka myinshi amaze gupfa isi yose kugeza uyu munsi twemera ko izuba ritaza rigenda wewe uhagaze mpagaze kuri Galileo ngabivuga Galileo twese jenize geography no kwishuri barambaza isi riza rizenguruka cyangwa izuba riza rizenguruka kavuga ko isi riza rizenguruka niko nzi nawe uzi izuba ntabwo izuba niriza rigenda biriya Yoshua yakoze ntabwo oya Yoshua yarasenze izuba yahagaze izuba hahagaze isi none nawe urakontrediza igitangaza cy'Imana cyarabaye ntabwo nkontrediza Bible na kontrediza umuntu wayanditse kandi ngo yanditswe n'utabasha kubesha ntabwo ari umuntu reka ngubwire iyi Bibiliya y'ikinyarwanda cyangwa y'igiswahili ni umuntu wayikopye uwo wayikopye ashobora kugera ku ijambo rikamucanga agashiraho ibyo yumva nonse oya reka mweze urugero reka mweze urugero kuko yabonaga yuko tubwira ko izuba ryahagaze tukabona bitangaza tukaba tubwira ngo yagize ngo isi ngo igikuru si izuba guhagarara cyangwa isi igikuru ni igitangaza cyakimwe muri ibyo guhagarara ugira ngo n'isi guhagarara riroroshe ntabwo byoroshe aho none ni kandi batubwira ko la terre tourne tour d'elle-même izuru nyine ari bouge riri fixe nimba isi yarahagaze naco ni igitangaza toujours bigaragara ko izuba riri hamwe isi nizunguruka aho namba tuzi ko isi izunguruka urumva yuko iyo avuga ngo Yesu yarasenze isi irahagarara tumva ko byari bifite imbaraga n'ubundi twari kubiya agaciro nk'uko tubiya agaciro ariko ntabwo uwo muntu yarabizi wanditse gutyo yaribeshe reka ngubwize ukuri Bibiliya yo yahumetswe n'Imana ariko abantu bagiye bayihindura ntabwo ari abantu bahumekewe n'Imana ni abantu bari bafite ubwenge ko turagira reka urugero yego umuntu wahumekewe n'Imana tuvuge ku rugero Yoshua tuvuge ku rugero Yohana ku kigo cy'Ipatimo Yohana azi Ikinyarwanda iyo usoma Bibiliya yanditswe n'Ikinyarwanda utekereza ko ari Yohana wandikiye mirongo uzusoma oya si yanditse bage babisobanura itonde ibi bintu Yohana arabyerekwa abyandika mu Kigiriki n'urugero sinzi hanyuma undi muntu wasomye utanafite na spirit y'Imana wasomye uziranga ururimi w'Ikigiriki akaba ari ubikura mu Kigiriki uyu muntu ubikura mu Kigiriki abizana mu Kinyarwanda uyu muntu nta mwuka afite ubwenge yarasomye azi ururimi ashatse yakubitamo akantu unuvuga muri biriya rutwo banditsemo uzasoma itangiriro ngo Imana iraruhuka Imana iziriho
ese bivuga ngo ku munsi wa gatandatu ku munsi wa karindwi iraruhuka mani nyine ntiziruha uyu muntu uriya muntu wanditse nuko yarasoje imirimo uriya muntu wanditse ibyo yari ari kuremesha my brother uriya muntu yanditse nabi imana ntiziruhuka nkuko ntigiruha uriya muntu uzi ukuntu yari kwandika bibiliya y'igiswahili zivuga ngo imana yishimira ibyo yagezeho umunyarwanda ngo imana yaruhuka ururimi tuzasobanura urundi my friend urabizi itonde nkubwiza ukuri hariyo nk'ijambo riba mu gitabo bavuze ngo uzasanga umugore we ngo nusanga umugore wawe wasambana ngo uzamusende kumusenda ni gute nuko umwirukana yego bibiliya y'ikigiriki si kuvuga kandi niwo mwimerere iyo iravuga ngo uzabigira umwuga asambana ntabwo ari rimwe ntabwo ari akabigira umwuga akazaja gutega uwari uzirukana ariko numufata asambanye rimwe Yesu yaravuze ngo niyagira umutera amabuye so Bibiliya yo yahumetswe n'Imana ndabyemera 100%, ariko abantu bagiye bayihindura bayivana mu rurimi bayishira mu rundi n'abantu bari bifitiye gusa ubwenge. Ugira igitabo cy'ikigiriki cyane urakigira ndakigira kabisa na n'ubu nzanja muri translator Google kandika ijambo mu kigiriki ngari kunsobanurira mu Kinyarwanda ugasanga riyabanye niri kuko yuwe yasobanura mpyisi yaravuze ngo ari mu bantu basobanuye Bibiliya mpyisi uzoje kumureba mukoresha interview yaravuze ati ari ahantu wakatugera ijambo rikaducanga tukavuga ngo twasimbuka twakubite pwe tukagerekeranya ukuntu tuzumva. Iyo interview iba kuri YouTube ngo dusobanura Bibiliya tuyivana mu rurimi tuyishira mu Kinyarwanda waraho twakatugera tukumva ijambo niturize tukavuga ngo ahantu twakasimbuka twakubite pwe bakavuga ati tujanishije n'ikiganiro twari turimo bishobora kuba byari bimeze gutya. None se unko kubona kimwe n'abandi byo ndabiteguye kukubona nta bari bazi bitewe n'ama message yaciye kuri YouTube n'ubyo abantu bakuvuze n'abantu barakwataka ama message nta bari bazi ko uzenda twakubona ari William umeze cyo rujya William tuza William seka reka mubwire kuri toujours iyo ushaka gusenya system yego uhura na challenge kuko ari umuntu uzi neza ikintu yasanze nyirakuru na sekuruza bavuze azi neza ko ari ukuri. Oro yo wakora research nk'umuntu wasomye ugasanga birahabanye wavuga rero ikintu gikora kugusenya ya myubakire bubakiyeho bakavuga ngo wavangiwe ariko toujours ukuri kuzamenyekana. Okay nico ushaka kuvuga rero dukure mu rujijo William udukure mu rujijo utubwize ukuri nanje ndumwe mu bantu batazi ibyo ngikukubaza Martel byenda twa dushaka kuba tuzi umunyamerika ariko tutazi undi byenda wazanye none uyu munyamerika wenda ngo yarafite n'umugore sibyo bashatse tibamenye gusora tubwire Martel uwari hariho ba Martel tere babiri hariho Martel tere King umunyamerika umwara Amerika wagerageje kugwanira ubwigenge bw'abirabura hakabaho Martel tere umudage wazanye impindura amatwara ayivana muri Katolika kugeza ubwo yahunze benda kumwica. Bino bintu by'impindura amatwara no gupfa bibamo usibye kuvugwa ntushobora guhindura impindura amatwara utanapfuye. Ni nayo mpamvu ivuga butumwa ry'abanyamurenge nta muntu numwe barafunga cyangwa bica yagiye mu ivuga butumwa kuko ivuga butumwa ryabo ntabwo rihindura amatwara. None kugiye guhindura ibintu byinshi witeguye no gupfa ntonye ko batangiye kuntera amabuye nuko ntangiye gukora ku bintu bisha ariko dukoze ku bintu bisanzwe ni amen haleluya ariko challenge sanzwe uzaterwa amabuye. Hari umunyamurenge uzi neza wabuhamya waba yarapfuye azira ubutumwa haruzi ntawe nibuka nawe nzuba nawe wibuka ntawe ubaho kubera iki nuko bataza abapagani baba kuva muri Kenya kugera mu Rwanda no kuva muri Kenya Nairobi kugera Mogadisho niho hafi kuki ntawe ujayo ukaza hano mu Rwanda tukaza hano nuko tuyobeye inzira inyura Garissa ikambuka igafata za Kisima ugakomeza iyo hirya muri Somalia ni kwereke n'ugutinya urupfu my brother rega ngubwiza ukuri dufite abantu bazize ubucuruzi dufite abantu bazize ubucuruzi dufite abantu bazize amashuri ukaja kwiga ukagwa mu nzira ariko ni dufite abantu bazize ubutumwa nimba banahari nibageze 3-4 kubera iki tugira inyigisho ziceje zihindura
Paul iteka ryose yaje kuvuga ubutumwa kuko yahinduraga ibintu abafarisayo batekereza agashaka kubizana mu buzima bw'umwuka mu buzima bwa none bakamukubita. Ariko twebwe ivuga tuma dukora arabavuga ubutumwa bari wahora nabo ngo yabwirisha baramukubita. Hari uzi ngo tumusure mu mweze bitanu ufite ntawe ndabona nta makuru ye ndabona baramukubita iki yavuze ibintu bidasanzwe ni nta kintu afite challenges abantu yavuze ibintu n'ubundi dusanzwe turiho ikintu kiza gikubitisha umuntu ni mugihe ukora ku bintu abantu bubakiyeho bazi neza ko ari ukuri ugatangira kubabwira bene data ukusiko kuri ukuri nuku bakavuga to yatangiye gukora kuri kwa kuri bakakana basokuru bari bubakiye bagasara. Iyo mvuze ijambo uzarebe inshuro nyinshi abantu barasakuza ku YouTube kubera iki nije muvuga butumwa ugerageza kuvuga ibintu uko mzumva wiri tushaka kuvuga uko uzumva ariko utabikora ntabikora ntabwo nabivuga. Yesu yaravuze ngo tinya oya no se urumuvuga butumwa kubera ko utaraje muri Somalia ngo uje kubwiriza abari abantu nango baguhonde nuko nje ntazo ururimi babigisha muri ururimi hari abasomali bazi Igiswahili uzojana n'ababwira bazagenda gusobanurira reka nkubwire kugeza zewe reka nkubwire wansubiza icyo kintu nyine nibwo nshaka kukubwira kugeza uyu munsi muri Favor Fellowship mu gihe gito uzasangamo abasomali zewe nize Korowani nacuruje isiri bitenge imyaka 6 buri gitondo wazage muri Somalia kazo buri gitondo nagenda ngasoma Korowani no munisiri muri mosque ngiri zina zani Hassan nta n'umunyamurenge ubizi no mu Islam jewe niswe Hassan niga Korowani ibitabo byabo ndabisoma negera bamwe ntangira kubabwiriza ubutumwa mu buryo bwa kisirisiri chini ya maji chini ya meza aba pastor batazi kare kabari aba bari Sudani gucuruza aho bibwibwa ne urumva yego so nukuvuga umuntu agomba kuzira ikintu yeme ugomba kuzira ikintu weme nimba ikintu cemeye utarageraho gupfira ntabwo ico kintu ubucemeye nawe gantu unawo kuvuga izana umaze imyaka urumuvuga butumwa nyinshi cyane ingahe nambayibuka nyinshi je natangiye ndi muto aho kubuzima bwanje ni nkaho ico kintu nabaye. Okay tuvuge ngo none reka mbishe mu myaka 10 wari wakubitwa kubera ivuga butumwa gukubitwa uya ndabaje nsubiza umubwiye ngo inya cyangwa turakubitwa kuko wambwiye ta muntu turakubitwa munyamurenge kubera ivuga butumwa tuza ntuwaje kubwiriza ukana gukubitwe itonde ngubwire nitonde uja muri Kenya kubera ko urumuvuga butumwa banza itonde ngubwire ja kuri YouTube urebe ibigambo bari kuntukaho bari abantu bagufasha my brother bakwica no tuzasura muri Kenya oya ntatuma najaye Paulo umunsi umwe barataramye bakora iwuduma gutya irasara umuhanuza barasimza toye ibirato ati nyine ibi birato ntaje Yerusalemu ati nagerayo no gufungwa arafungwa zari ibirato zande za Paul aravuga atoya ati usibye gufungwa no gupfa ndavyiteguye nyuma yo iryo so nukuvuga ubutumwa nyabwo n'ubutumwa busenya imyuka y'ibintu bitubatse uko biri. Okay uyu munsi ibintu uvuga uzareba no makanisa menshi no tugaruke makanisa y'abamambre uzi ibintu babashinja abapasiteri oya urabizi byaba babashinja ibyaha byo kurya amafaranga bigatuma ikanisa cikamo ngo ko mwaciye mu ikanisa ngo pasiteri azajya amafaranga kandi ntiyojya bamuhemba none se abana babura rubitse ifaranga z'ikanisa oya wowe abana babura ubitse ifaranga z'ikanisa ikibazo ngira mbaza usubirize oya bazubwire ko wowe burara cyangwa wowe yari usubirize abadukurikirana hari bamwe nage nsoma amakomantere yabo ngo tuzusoma Bibiliya ngo uvuga ibintu bikuvuyemo none uzusoma Bibiliya kuki umuvuga butumwa baho ndabajije oya banza nanjye kubaza kuki umuvuga butumwa baho waje kwasubiza nanjye nibyo nshaka kukubaza nimba Bibiliya tuvuga ibintu bitatuvuyemo kuki tutabasomera Bibiliya tuma twicara oya usobanura Bibiliya nyine ariko nimba Bibiliya bashaka hari ahantu naje kwigisha sinsome Bibiliya oya wowe isoma ukayisobanura kutariko oya ntabwo nyisobanura kutariko nsobanura uko nzumva hari igihe kuzumva bidashoboka none se nsobanura uko ndabyumva none wowe uko abantu bakumvise niko usobanura Bibiliya je nsobanura uko numva none se nsobanura uko ntazi uko nzi niko nsobanura kandi tuzasobanura uko utazi
kandi uko nsobanura niko nzi ni nako kuri. Gusa gushobora kuba atari ukuri k'uwo muntu atanabishaka, ashaka ngo tugendere kuri side no ntibishoboka my brother. Uwo si William ni umuntu ugenda uko yumva. Okay, tutekereza ko nyuma ya bino biganiro wakoze ejo bundi bishobora kuza kufungira zindi imiryango aho wari warafunguye. Imiryango nyabaki kandi ushaka gufungura gatuti Zenda ufite agatuti. Jewe ndi kuvugira abantu ndi kuva muri kariyeri ivuga butuma ngiye gukora church. Oya ndi kuvuga nta bandi bashobora wifuza kuzaje kubwiriza zenda bakanga sasa kandagira ni wacu kubera ibintu usiga ujamo. Yo uwo ni wo mugisha. Reka nkubwize ukuri. Ntabwo dukorera Imana kugira ngo imiryango ikinguke. Ushobora kuza kuri uyu musozi bakakwanga kubera ibintu uvuga ukaja ku wundi. Uzi no si imisozi ifite nyinshi. Uza amakanisa y'abanyamurenge maze kugeramo, maze kwigisha mu makanisa y'abanyamurenge 5 ya hano uzikuye muri na 5 just hano mu Rwanda. Maze kwigisha muri Foursquare, muri Soko Ibohora, muri Methodiste ku Gisenyi, muri Restoration. Nayo makanisa y'abamambre na Karuvari nigishe muri. Nayo makanisa y'abamambre mu Rwanda. Uza makanisa y'abanyamahanga maze gukandagiramo. My brother, menshi. So, aya makanisa y'abamambre ubwo ngewe muri Kenya nayo ni nkanda 5. Amakanisa y'abanyamahanga maze kugeramo ni menshi. So, aya yandi nafungwa imiryango y'abanyamahanga ni myinshi. Ubwo babwo babwike. Uracyari gutekereza kuja mu y'abanyamahanga kandi ugiye gufungura ijyawe? Ndahubwo nibo tugiye gukorana nabo abanyamahanga nkuko nje wa target ni abanyamahanga. None kuba ntana abanyamurenge baza mu kanisa ryawe? Oya, nibaza karibu. Ariko bazane recommendation. Nta gufa kuza my brother. Okay, kuja gufungura kanisa kose nawo bagwaye recommendation kuja kurifungura. Kuja gufungura kanisa. Bagwaye recommendation kuja kurifungura. None ari Rwanda kufite ko bankenze. Oya, inzi ko nta mu evangeliste uzugira uzufungura kanisa. Umu evangeliste? Ye ashinzwe kuja kubwiriza nawe akaza ariko amakuru ufite ubitsa amakuru y'ibinyoma papa. None se Paul numvise ari umuntu wavuze ngo Paul utakanisa yafunguye. Ariko mana ya Paul yagendaga abwiriza kimwe Paul no missionnaire man. None ari amakanisa yanditse ari amakanisa yandikiraga izandiko. Nindo yafunguye. None se kubaze man. My brother. Ari ibintu tutoja impaka. Paul no missionnaire. Reka nkubwize ukuri. Kandi watuye ngo wa missionnaire Niwagomba kuzaja kubwiriza. Hari ibintu tutoja impaka. Hari umuntu numvishe ngo Paul ndakanisa yafunguye. Iyo Efeso vuga umuntu mwizina. Paul yafunguye amakanisa. Ariko Paul ntiyari pasteur. Paul yari intumwa. Yari intumwa, apostle. Yarafungura akagusigaho. Agafungura akagusigaho. Yarangiza akagenda agaruka akora muri ya makanisa agenda areba ko yakomeye. So Paul ntiyari afite umwanya wo kuba muri office. Niyo mpamvu navuze ngo bene uwo muntu ntagire umugore. None se nkubaze Paul na kuba ikanisa cyangwa umurimo ni watumye adashaka cyane. None se nkubaze ataraba mvuga butumwa sibyo yarakomeye nawe titubize hanze yo kuba mushake bw'Imana yarakomeye nawe haraho bibiri tuvuga ko yagira umugore none yaragira. Oya Paul reka mubwize uko Paul yahamagaye ari umusore ariko yarakomeye nyine gukomera ntabwo bivuze gushaka. Ahubwo ninde muntu wababwiye abareka ngo abantu bashaka ikazakora ikanisa aho kugira ngo bakore basome bamenye ibikomeza ikanisa agashaka umugore. Ubundi gusengera umuntu kwa pasteur ntabwo criteria yakagombye kuba ari umugore. Oya nuko waruvuze. Oya waru criteria yakagombye kuba ufite ubwenge my brother. Bukwire uyu muntu ugiye kweza ishinga. Umuntu wese ufite umugore ntafite ishinga zo kuyobora ikanisa. So mwebwe ikintu mureba cyaka imbere ngo agomba kuba afite umugabo w'umugore umwe. Ashaka kuba afite umugore umwe ariko ari empty. Nta message afite ni influence. So umugore ntabwo icyo kigero cyo kureba umuntu ukomeye. Nta nubwo icyo kigero cyo kureba umuntu ukwiriye guhabwa ikintu. Nakubwiye ingero z'abantu benshi bafite ibigo byinshi bikomeye amakampani akomeye b'abasiribateri. Zubakitse biri dynamique. Biri very strong. Batanazi n'abagore. Ikanisa ikigero ciza ikomeza ikanisa ntabwo ari umugore. Ni umwuka wera. Yesu aza kuzamuka aja mu ijuru. Ntiyabwiye intumwa ngo mbasigiye abagore. Yababwiye mbasigiye umwuka wera.
umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo ntabwo muzaba abagabo umunsi mwakoze mariage none se kuko twazemeje yuko Paul cyasubye adashaka ari umurimo kandi nige atarabwira inshingano kandi yari atarashaka iyo tuvuga ati narakurukanye Paul yamaga wari umusore ashobora kuba yari atarashaka agifite byenda gushaka ariko amaze guhabwa ziriya nshingano arakarikira aravuga ati ibi bintu uzabikora dore none urwandiko abantu bari kuntera amabuye ngo wifuza kuba umweskopi ngo aba afite umugore umwe aya makuru we yavuze nta mugore yari afite kuki badatera Paul amabuye uyu wavuze aya makuru yani nyiri kwandika aya makuru si Paul iwe nta mugore yari afite ntiyanze ariko ntiyanze n'abashaka uzo abantu Paul yari afite bari bamukurikiye ariko ntiyanze n'abashaka naje ntabwo nanze abashaka kuko nanjye mfite umugore kandi ari nabo ushaka bakora n'izo nshingano nanjye ntabwo nanze abashaka ariko mbaze hari uwo ushaka gukora n'izo nshingano hari ikibazo ndeka nkubwize papa ntushobora kuba gukorera ibintu bibiri ngo ubikore neza eda nukorera ikanisa urugo ruzafinyiriwa nusige kumbwira abamisiyoneri dufite baje kuvuga hanze abatuzi basengerwa buri munsi baje kuvuga ubutumwa ahantu badakijijwe sibyo bafite ingo nuvuga ngo muri zombi hari igikehanye uyu misiyoneri azagenda amara umwaka urugo rwiwe afite umugore uyu mugore nashaka bafite amafaranga amusigiye abana ntibagware uyu mugore akeneye umugabo baryamana uyu mugore azaryamana nande ko umugabo yagiye muri misiyo muri Sudani akamara uyu mwaka wowe none se uratubwira oya Diego ndazumvisa aho ngaho none se wowe kuki nta kantu uzumva mu mutima kumva yuko kuvuga ngo imbe mu kanisa ryawe sengerwe ku misiyoneri sibyo ariko muri je mfite agatima ko kuzoshaka ukambuza kubera ko ari teko gikanisa ryawe shaka ube kwikanisa ubane n'umugore wawe hari ikibazo ube mwikanisa ufite umugore kandi sinzasengwa ku pastor oya nukuba mwe kanisa ryawe cyakora nugaragaza impano z'Imana zikomeye ziri muri wowe tuzogusengera ku bishop tuguheza umugore ako nta pastor tuzagusengera ariko ubundi umupastor ngewe sinzi naho babikuye nawe yanditse sizo babivanye okay dukomeza kugenda ku bwawe hari akandi gace ka kabiri shaka kukubaza inyigisho numvise ubwiriza ahantu niko gace kandi tugiye kujamo ariko tarakajamo gira message ugenera ku bantu bakwinjirira mu mategeko ageze kanisa ryawe bavandimwe murakoze tunasoza oya ntabwo turasoza tugiye kuja mu gace ka gatatu k'ibintu wabwirije mu kanisa wewe nizo shaka kutumbwira jewe nta kanisa na rimwe ndagira ngo skosora abantu bagiye bambeshera ngo natutse ngo ntukaba pasteur nta mupasteur ndantuka nta n'umupasteur ndavuga mu izina nimba hari umuntu afite uburenganzira bwo kurana umuntu mu rukiko ukavuga ngo uyu muntu yarampohoteye ibimenyetso nibi nta mupasiteri n'umwe ninjye muvuga butumwa dayere ugira n'inyigisho tazazikomera twa pasiteri kuko n'inyigisho zanje nije ndi mu bavuga butumwa bavuga Bible bavuga batanavuga n'inkuru zanje zo kwihimbira urumva so ariko ntabwo ndi gushaka kuvuga ibi ndibi icyo nshaka kuvuga Favor Fellowship Ministry ni itorero ni communauté kimwe na za ADPR kimwe na za Sepeza kimwe na za Kadeza kimwe na za Anglikani kimwe na za Gatolika kimwe n'abayisilamu ni communauté iri independent muri Sepeza iwacu je navukiyemo gusirimba cyari cya bakagutenga muri Kadeza nticari cya kandi baragutenza umunsi umwe warungurutse jewe kuva mvutse bantenze rimwe narungurutse muri Kadeza twagiye gutarama kuri Kirumba dusanga wuzuye hari nijoro tunabura naho twicara turarunguruka mu madirisha dutaye mu gatondo duhura na mwarimu wo mu bijabo yama dutenga ngo mwe muvuye kuri Kirumba gutarama abaradutenza ninga turahaguruka dusaba imbabazi mutubabarire twanyuze inyuma y'itegeko gikanisa apana ry'Imana gikanisa itegeko gikanisa nuko utarunguruka muri Kadeza dusaba imbabazi baratubabarira so muri Kadeza bafite ibyo bemera Sepeza itemera Sereza bafite ibyo bemera Sepeza itemera Mwetonde nuko urumva ariko nta kuvuga niko natwe muri Favor dufite ibyo twemera iwanyu mutemera ibyo mutemera iwanyu kuri mwe ni sawa
ariko kuri twe si sawa. Kuri twe muri Favor Fellowship twavuze ko umuntu tuzayishingano zo gutwara ubutumwa bwiza ntagomba gushaka agomba gutwara uwo mutwaro w'ivugabutumwa akagera ku isi yose atagira ikintu na kimwe kimukoma mu nkokora. ntagomba no gutunga n'amanimero y'abakobwa, ibyo biramureba yayatunga atayatunga. Iyo ni social, ni ubuzima buri social. Uzotuma tereta abagira abagore se ntibazatereta. Uza amakese y'abagabo bafite abagore b'abandi. My brother. no urumva abamisiyoneri banyu bemerewe gutereta. Oya, ibyo ni ubuzima buri vie social. Kimwe urumva ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga twebwe muri Favor umuntu tuzasengera ni umuntu uzaba hariho ka ebyiri. Hariho umuntu wo kuba kuri eglise, ubu agomba kuba afite umugore. Hakaba n'umuntu tuzaha recommandation. Ikintu bita recommandation ni urupapuro rw'inzira rw'umuntu twebwe abantu bo muri Favor twamwohereje. Uyu muntu agomba no kuba nta kandi kazi anagira. Akazi ke ni ukuvuga Imana. Favor Fellowship tukamuhera ku isogesi, tukamwambika amazi yo kumwa buri kimwe cyose akagihabwa na Favor Fellowship. Iyi rero niyo doctrine yacu. Iwanyu namwe mufite iyanyu, so guma muri iyo doctrine yanyu, natwe turekere doctrine yacu. So wikwinjira muri doctrine z'ikanisa ritari ijyanye. Okay, baratwumvise, n'uwamuvuzeho wese aramwumvise. Tukinjire mu bitakureba, kuko ukwinjira mu bitakureba n'amaso boya kumena. Nikugira abantu tugakiza bavukana bo kugirira nabi, bazaguhindukira bakagukubita kandi waruge kubakiza. Ibyo tubivuyeho, wihangana ama message wagiye uhura nayo, amagambo bakuvuzeho uracavugwa nandarenza ariye, kandi tibikazaguce intego, ntabwo byashoboka. Yego, dushaka kugeraho, kandi twifurije Fellowship Favor kuzagera kure. Tugana ku musozo, hari akantu ushaka ko tuganiraho. Hari umunsi twari ahantu numva urabwirije yuko ushaka gukura inyigisho za kera. Inyigisho za kera wumvaga yuko zigomba kuvaho, ni inyigisho zimeze gute? Izo ushaka yuko zigomba kubaho ni zimeze gute? Wiri wasamaye muri telefone, nazi kumva cyane uwo buri wa muntu ufite inyigisho zizandukana. Rirajabo nagibajeho byinshi kandi umaje umbabarire kuba ndi kuzanye ngurivugeho none, kuko yumva yuko ugomba gukura inyigisho za kera ukaza inyigisho zabo nyine. Bibiri zihinduka, inyigisho zikenewe ni izihe? Inyigisho zikenewe zijana abantu mu ijuru. Izo ushaka kuvuga ko zikenewe kuri none ni zimeze gute? My brother, urakoze cyane. Muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ariko abantu barijana sero na politike yabo. Kimwe nawe, kimwe nanjye rega ngomba kubitwara uko mzumva. Yego, wavuze ngo dusobanura uko ubyumva. Yes, hari umuntu wavuze ngo William ntazavuga Bibiliya. Na Paul arantu yakazagera akavuga ati bivuze nka Paul. Akakoresha ubwenge bwe. Yaravuze ati jewe ibi bivuze nka Paul. Nawe mukuvuga nka William. Nanjye mbivuga nka William. Mfite Imana yamaye ubwenge, ndasoma, ndatekereza, nkora research. Kuki abantu bazira ibi mvugo uyu munsi abariho none ntibari kubyumva, ariko umuntu uzaza nyuma y'imyaka 100 twaranapfuye azavuga ngo William yabivuga kugira ngo Paul, nkuko abantu bakubanga umuzima, ariko umunsi twapfuye agati wa Mungu yagiraga ishurirwa, kuko Paul akiriho bamutera amabuye, ariko uyu munsi turabyumva. Ariko igihe cya Paul baramukubita, uzi nguma yagira rimwe yaje ahantu yavuga ibintu ko batabimenyereye, bakavuga ngo turamwica akanyura mu idirisha bamumanuye mu gitebo, Paul agatoroka. Bamba ba Yohana babataye mu ngungura amavuta kubera banyuvuze ibintu bihabanye n'ukuntu bemera ibintu. So nukuvuga iki? Dusoza nukuvuga oya nti dusoza ngayisobanura icyo kintu. Nukuvuga hari ibyo tuvuga biblical, hari n'ibyo tuvuga uko tuzumva, kuko Bibiliya yakabaye yisobanura twakaba twifata tukayohereza mu ikanisa tugasigara imuhira, kuko nakabana nafashe biranye kayohereza mu Rwanda, ko baba bazi gusoma kuki tubabwiriza.
cyangwa twakaza tubasomera twakaza tukicara ariko turabasomera twarangiza tukababwira uko tuzumva uko twabihishuriwe njyewe mvuga ikintu nahishuriwe shobora kubwishuri kuko udashaka ariko niko mba nagihishuriwe none inyigisho za kera wavuze wa munsi nyine nibyo nshaka kuvuga yego buri muntu atwara bibiliya sero nica agamije hari abantu bayikoresha mu gusenya abandi hari n'abayikoresha mu kubaka abandi hakaba n'abandi bayikoresha mu kwitinyisha abantu hari kaba n'abandi bayikoresha mu kwitinyisha abantu umuntu akavuga imana ukagira ngo ni Shababu ukagira ngo imana ni Al-Qaeda ukagira ngo imana ni Mayimayi Murere yakutumba ukagira ngo izatumara hakaba undi uyivuga ukumva imana ni umubyeyi ukayifiringa ukumva ni umubyeyi buri muntu ayivuga uko abyumva nuko yabihawe ukarira kandi utanayizi urumva so njyewe mvuga ngo hari inyigisho tugomba kuvugurura inyigisho zazivurwa wirira yes inyigisho zikenewe ari zijana abantu ari zesha abantu akakiza bakaja mu ijuru urashaka kuzivugura zigira ute hari inzu sengura urazikuraho amabati zishanje mashasha hari inyigisho zazanywe n'abazungu b'abakoroni n'abandi b'abamisiyoneri ariko bari muri meme deal umukoroni wa mbere ageze muri Afrika yaratubwiye ngo wahirwa abakene ariko iwabo waba ama etage birirwa batwara zahabu iwabo uzi ko muri Kongo iwacu batubwiye ngo abakene nibo bazoja mu ijuru warunguruka mu cobo ca zahabu bakagutenga bakaguhagarika ngo warungurutse ngo ahantu bari gutwara zahabu abo bababuza gutyo bo nibo birwa bazuriza indege bazijana iwabo urumva my brother bivyisi ngo badema bagize gute mene iyo mifano ifuye yego urumva narivuze abazungu baza batwangishije ibintu bibiri kandi biri important by'agaciro umuzungu yaraje kicika hano umwana dukoroniza politika undi dukoroniza muri religion uno muri politiki ibintu byose amaribu yumeza akaje iwabo zahabu nziza zikaje iwabo ibintu byiza bikaje iwabo wowe umunyafurika uje kubikora agahita akubwira atoya ufite adui zibiri adui wa kwanza ni mwili adui wa pili ni dunia adui wa tatu ni shetani wowe nukwiriye gusa neza uyu mubiri ugira neza kandi ari umwanzi wawe nubusa izi ni inyigisho z'abamisiyoneri baje bashaka kugira ngo ntitwiyiteho ntitwiyitekerezeho ntitwiterere imbere duhorana amaganya kugira ngo tutazigera dutekereza about uko bayobora ntushobora kuba waburaye ngo utekereze igihugu bakiyobora gute ntushobora kuba waraye wishimashima utoze gutekereza igihugu bakiyobora gute ntushobora kuba waraye wagwaye estoma kubera inzara gutekereze iyo uzutse utekereza umugati wabyuka ugatekereza inzu wabyuka ugatekereza rent utuntu turi cheap bashaka kutwangisha umubiri n'isi kugira ngo tutazigera dutekereza ibyinshi about ubwenge bwabo umunsi wahaze umunsi wambaye ukabe ukarara ahantu heza ari heza iyo nshaka gutekereza neza nja muri hoteli nziza nkaryama ahantu neza hari bien utangira guhishurirwa my brother bakabitubuza batangira kutubuza ibyo bintu byose rero izi nyigisho rero z'aba missionnaire zari zipfuye nizo dushaka kuvugurura abayumbe bari zamamagara abayumbe baze dushamburiye izo myumvire ipfuye rero nkubwire papa ni gute allo yego ni gute waba wewe utiyitayeho ni gute wowe waba utiyitayeho ukita ku wundi muntu biragoye ni gute wowe waba wiyicishije inzara ukagaburira undi muntu ni gute wowe utiyambitse ukambika undi muntu kandi barakubwiye ko umubiri wawe ari yaduye uzawitaho gute kandi ari shetani umubiri wawe barakubwiye ngo umubiri wawe ni mayimayi iyo mayimayi ufite y'umubiri wawe uzayitaho gute none si izi mayimayi zindi ziri ku bandi bantu uzozikemura gute ibibazo utarabasha kurigira wewe babanza batwangisha imibiri yacu batwangisha impu zacu batwangisha imisatsi yacu abo ni abazungu my brother b'abamisiyoneri batwangisha inzara zacu batwangisha imisatsi yacu batwangisha uruhu rwacu kugira ngo se neza nuko nakwisiga mukorogo ngatukura ngasa nabo nuko umusatsi wanjye wahinduka umuntu arabanza akakumvisha ukuntu uri utari umuntu akakumvisha ko uyu mubiri ufite ni mubi
wamara nawe ukabyumva wowe nimba wabashije kwiyanga uyu muntu karakwica in spirit mu mwuka karakwica nawe ukemera gupfa. So umubiri wacu ntabwo ari yaduye, njyewe umubiri wanjye ntabwo ari yaduye wanjye. Mu bintu byiza Imana yampaye ibi ndabivuze mu ntera amabuye n'uyu mubiri mfite. My brother mana warakoze uko nyine wangize kunafa, niyo mpamvu nkwiriye kuba ndi very smart mu gitondo hata jioni kanarara n'ahantu heza n'uyu mubiri nkawufata neza, kuko no mubiri tuvuga ngo ni yaduye utawufite ako gakiza bagatwara nitukwica turebe ko gakomeza kugenda. Nasa gakiza kajanye wote n'umubiri, none so ako gakiza kubaye nta mubiri. Tuvuge ngo mwuka wera, uwo mwuka muri wowe wobaye nta wowe utahari, bigomba ko wowe ugomba kubanza kuba umeze neza. Abakatolika nanone bazabubaho roho nzima mu mubiri muzima. Okay, wiri icyo ni kimwe. Icya kabiri batwangisha batubwira ku isi ari yaduye. Abantu muri kunyumva munyumve neza akantu ugacemo gakwirisi kandi ukambe ngakorere publicité. Nicyo kintu naje gusanga nshoboye. Aje publicité cyane ivuga utumwa wararetse itonde nkubwire. Isi ntabwo ari umwanzi wacu. Imana niyo yatuzanye mu isi nk'igihano. Nta nubwo Imana yatuzanye mu isi nk'iduhaye pinisho ngo isi ni umwanzi. None Imana yaradufashe n'urukundi dukundi tuzana mu isi habi. Imana niyo yaduhaye pinisho kugira ngo tuzane hano ntabwo turi muri prison, nta nubwo turi mu gihano. Imana yabonye nta handi hantu heza. Muri Zaburi zabangwa Imana yadushize mu isi nk'isezerano kugira ngo twahindure hatubere heza n'abana bacu n'imiryango yacu baduhire. Ariko umuzungu aratubwira ngo isi ni umwanzi wawe kugira ngo iwanyu udashiraho ibarabara turikorerega. Shalom shalom, Imana ibahereza umugisha. Ukoze ko gashara musa n'indugwangu. Okay, kubgawe inyigisho zikenewe none kubera ko wanze za kera, ako ntituvuge ko ari za kera kuko inyigisho ntizihinduka. Bible ntabwo inyigisho ntizihinduka ariko abazitwara nibo bazihindura. None dukure mu gihe muvuga ngo inyigisho za kera, tuvuge ngo abatanga inyigisho zitarizo, ariko kuri abenshi nabo bavuga ibyanditswe. Nakubwiye tubagarukire zenda bazisobanura bitewe na marigima yawe uko bavyumva, kimwe nawe kusobanura. Bibiliya ushobora kuyikoresha uko wewe ubyumva, ariko hari ibintu tugomba kumodifya. Wo umodifya muri Bibiliya? Hari ibintu tugomba kumodifya muri Bibiliya? Mbega nkubwiza ukuri, ibi bintu nabivuze abantu bashaka kunyica. Bibiliya ibintu byose birimo tugomba no kubigenderaho idahera. None se nimba usanga abantu bavuga ngo Kayini yica Abeli, uzagenda nawe wica murumuna wawe? None kuba tuyimodifye gute? Tuyimodifye gute? Ntabwo tukwiriye kumodifya Bibiliya, ariko ubutumwa twagiye duhabwa ngo hahirwa abashavuye. Ese ntiwoba mu isi unezerewe ukazaja mu ijuru unezerewe? Ngo hahirwa abakene da. Reka nkubwire ko wasomye Bibiliya cyangwa ko muza muyisoma, ninde mukene wabaye muri Bibiliya? Ubwo urahita uzana Lazaro. Lazaro ntiyabayeho, wari umugani. Lazaro ntiyabayeho. Iyo Bibiliya ivuga ngo hahirwa abakene. Nusige kuvuga oya. Lazaro ntiyabayeho. Lazaro ntabwo yabayeho. Bibiliya ni Lazaro ni umugani wa Lazaro na Nyamutunzi. N'abantu batabanye ya disi kwa mfano. Urabihamya wiri? My brother, wasomye Bibiliya? Bavuga ko ari umugani wa Lazaro na Nyamutunzi. Bibiliya yabayemo abagabo bakire, my brother. Nta mukene wabaye muri Bibiliya. Ninduze Lazaro. Izo mukene kuri none reka mvuga umukene cyane cyane Bibiliya ivuga. Nutarayakira, nutazi Imana, nutarakira agakiza. Je mvuga ko ari wo mukene, simvuga ubukene bw'intuzi. Bw'imodoka bw'ukuri. Hari jambo Sozo yavuze ngo yarazi nico kibwiriza naragifashe. Ndagifite ku muhanya. Ngo yarazi ko ngo uyu muntu amaje kwinjira muri ibi bintu, ngo arimo asanga amamodoka, arimo asanga amazu meza, arimo asanga ama etage, amazu ya kadasita. Ngo ko yaje gusanga ari ikinyoma. Iryo jambo ushaka kuba ari tro. Ntabwo tuza muri kariyeri yivuga butumwa ngo dushaka amafaranga.
ahubwo tuza muri kariyeri y'ivugabutumwa kugira ngo amafaranga twakoreye abanza sapotinga uyu muhamagaro turimo. uje mutarayakorera ubu uri kuja nano nta mafaranga haba. Niba abantu uzasanga batikanisa bakaja Sudani. Ntabwo kuja muri no murimo utarakira. Utaragira gute? Utarakira. Reka ngubwize ukuri. My brother, my friend. Abandi ba pasiteri tuzi. Usanga ari pasiteri afite uruganda. Yicara muri ofisi y'kanisa bakaza bamuzanira report. Ariko twebwe miriye twakuriyemo. Jewe aho nakuriye muri Kongo. Twakaba tuja kubara mu nzuzi dusenga bwaca abakongomani bagenzi bacu. Bakirirwa bari kwimbamo zahabu. Wowe waje kwimba bakagutenga. Nguzisi bitangiye kugutwara. Ngo uyu mwana azabibande ngutangiye gukora ku ntoro. Izi ntoro batubuza nizo Abrahamu yacuruza. Abrahamu yacuruza silver. Ariko umuntu wo mukanyaga Imana itaratangaho na mukwa mfano. Mani wonezerwa ukishima muri iyi si ukanaja no mwijuru. Hari kandi wibabarira mukazaja mwijuru. None ico gihe cyo kubabara wahise mwiyo kunezerwa ukaja mwijuru. Oya kuko okay. No ishwabiri n'Imana ibitugenera. Imana ntabwo ari umwanzi. Mungu anayoitembea kama akili yako vile. None se wiri. Ntufite V8 ntayifite. Ntayo mfite. Ariko urayikeneye. None suka ngo n'Imana yinyimye. Oya, ariko urayikeneye. Nyine naje nakubajije. Kugira ngo n'Imana ariko urayikeneye. Ni igihe kitaragera rero. Mvuga ngo nta nigihe nabaye muri community batanyigishije gukora. None se niyo abanyakenya tuzi ko bakora. Barakora. Bose barazifite. Ntabagenda n'amaguru. Utazi gukora ni utayifite, uzi gukora nayifite. Ntabagenda n'amaguru. Nyine nibazi gukora, nibazi password y'isi. Unkusa ariko nawe gakora vanga amagambo. Ntabwo ndi kuvanga. Bibiri iravuga ngo ukuboko gukora nzaguha umugisha. Wowe uraryamye ndore nk'ubu munsi wazutse nka saa 5 nuko amufana sinzi wazukiye. Akuyamye sinazukiye. Nakubwiye ko nkugera mvuye. Twavuye nabaye muri Kenya. Yego. Twakati turi muri Matatu town. Twese turi muri Matatu. Ubwo n'abantu badafite imodoka abantu bagiye muri Matatu. Cyangwa n'abazifite zipfuye. Cyangwa babuze petrol. Ariko twese turi muri Matatu tuvuye town cyangwa muri gari ya moshi. Ukumva gari ya moshi yose yasinziriye. Ukumva mwagiye mugeze imbere ukumva nk'umwana umwe wo mu mambure aganiriye n'uwundi. Umwe ari kwa chauffeur udari inyuma. Batangiye gutera story. Ariko bisi yose irasinziriye. Ukibasa abakuki bari kuganira aba basinziriye. Kumba abanyakenya bo babyutse saa 9 z'ijoro. Nabo bano batime bari gutera story bo babyutse saa 5 z'amanywa. Nta bitozo bafite. Nguko. Okay. None se wiri. Reka nkubwize ukuri. Gutunga ntikukomoka ku Mana cyangwa kuri Satani. Gukomoka mu mwete w'umuntu. Bibiri iravuga ngo ngwisha imvura mu babi nabeza. Nimba uri mubi ariko ukaba wabyutse gukora imvura y'Imana irakugeraho. Nimba uri mwiza ukaba wabyutse gukora imvura y'Imana irakugeraho. So Mungu atakubariki kulingana bidii yako. Kama reka nkubwize ukuri yakabaye gusenga gukiza abantu. Nta munyamurengo ubutari miliyoneri. Uzinzuzi twarayemo. Jewe William. Nafukamye muri Munembwe umwaka wose. Usenga. Muri Minembwe nabaye irundu kwa kaka. Buri joro. Nabaye irundu kwa kaka. Buri joro ufukama. Buri joro nabaye. Generali mu butayu mwaka urashira. Nikirengeta abantu biza kuri institut irundu 2009. Uzobabaze William. Nishakoshi yanje uruhande rumwe habagamwe Bibiliya, urundi ruhande hakabamwe kirengeti, urundi ruhande hakabamwe amakaye. Urumva nakaza mva ku ishuri nkamanuka mu kabira ngabantu bise mwijoro ryose. Nijoro saa 9 ngabyuka ngafukama muri Minembwe amaguru akabumwe. Yakabaye gusenga gukiza. Nta munyamurengo utafite etage. Ni bangaye bayafite my brother. Uzoje muri Qatar abantu batazi na Yesu. Urebe imidaturi gwa. Uziko Dubai bwari ubutayi uzorebe ibiyaga bihari. Gukora niko gupromotinga gukiza. Gusenga nta faranga bizana. Gusenga bizana ahubwo amahoro mu bukene. Abantu bakagubwa neza mu bukene naco bidutwaye nyine. Gusenga kugweza kwiyakira. Wabuze kugira? Ukiyakira nyine ukiyakira. Uzoreba abasomali.
wari wagira isiri papa baguze isire bamaze kwirukana abakikuyu babagejeje iyo kure baranabise imana ntabwo umva yasi murabike umva yasi wumvishe ko abazungu bakoze twanga isi none tubona umuntu yakize nguriya n'uwisi wowe uri hehe aho ukandagiye ni hehe imana yashize Adamu mu ngobyi ya Edeni iramubwira ngo uyikorere uyirinde uyitegeke uyigire nziza turima ariko twebwe imana uko yiduhaye ni nako imeze hakuna kitu kinayobadilika so izo nyigisho tugomba kwigisha abantu gukora tugasenga dukora abayuda ariko iyo umuntu ambwira ngo sinasoma bibiliya zambabaza cyane kandi uzisoma amakuru mvuga yose ari fonde muri bibiliya abayuda babaye muri bibiliya amaze kuyisoma inshuro nyinshi ndi ku nshuro ya 7 ariko umuntu utanasoma n'amatayo tazi n'ingene matayo na Luka bitege tazi igitabo gitangira ntazi n'igiheruka tarasoma itangiriro ngo ayimare yonyine akavuga ngo buriya muntu azasoma bibiliya reka nkubwiza abayuda baba muri Egiputa abanyiziraheli bakaza bakora amadafari basenga bagasenga bakora amadafari twebwe dusenga tudakora amadafari senga ariko ukore n'amadafari kora amadafari ariko unasenga niho bizatanga umusaruro none je ndakuzi ikiganiro tucyorangira kandi uko nukuri uri mu watu dukorana ikiganiro kumva twakomeza tukavuga ariko kuri ubu ngo tumaze gukora ikiganiro hafi cy'isani giti isani giti so rero je nawe rero ikiganiro cyawe papa isi ni nziza imana yadushize ku isi ngo tuyinezererwemo iyi ntabwo imana yaguhaye ipinisho ngo utubure ku isi iyi ni ya spirit y'abantu kwangisha imana abantu ngo imana ni umugome waduhaye kuyatuzanye ku isi kubabara imana yatuzanye ku isi guseka n'umbo wayurira uzumenya ko ari undi muntu uri guseka ahubwo wibaze ko uri kurira kandi abandi bishimye none se buri tugende ku isi meza ariko nako tugende oya tugende uko twe dushaka ahubwo bamaze kutubwira ku isi nta ciza kibaho turabyakira twumva ko ku isi ari ukurira oya ntabwo uri kuvuga ngo twamenye ku isi gusa ko ari ukurira yewe ku isi wanezererewe sibyo ariko ku isi meze wagenda ku isi meze ndakurari n'agakiza nijoro tuwa wowe ntugende ku isi meze ahubwo wowe ugira isuku wowe ushaka vuga gutyo imana yadushize ku isi ngo tubakorere imirimo yayo tuwabyarire tuwororokere tuwasekere tuwagubwirirwe neza tuwatungire ibintu ABCD Bibiliya zivuga ngo ifeza n'izahabu ni za data zandeza abantu urugero twebwe turi abana b'umwami umwana wa Ruto ntabwo yigeze aje muri campaign ngo bamutore ariko uyu munsi umwana wa Ruto iyo muhuye mu muhanda imodoka bazigizayo umwana wa Ruto agatambuka arimo aragendera muri feeling y'icubahiro ca papa we turi muri feeling y'ubwiza bwa data twe turi abana b'imwami nubwo tutiyamaje ngo badutore ariko data yaratowe ariko satani ashaka kutwambura ico turico yumva ko dukwiriye imiruho n'imibabaro yumva ko dukwiriye kurira ntabwo twaremewe kurira nimba mukeneye kurira muri mwenyine jewe naremewe kwishima in Jesus name urugo rwanje rukwiriye kubaho runezerewe nimba mwebwe mukuzuye imibabaro bagumeho mwenyine twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu twaremewe ABCD ibintu binezeza turi abana bishema ariko batubwiye ngo isi ngo n'umwanzi tiwogura ikibanza isi n'umwanzi ngo umubiri n'umwanzi none ko ruvuturiziba ukaja kugura ukaja muri farumasi mu wawe ko ari farumasi utarayize oya utandukanye kuba waravuze none waretse yo aduye agapfa umva wiri namba baravuze ngo umubiri n'umwanzi ntabwo ari kuvuga ngo ni indwara sibyo oya nimba ari ibintu gukoresha nimba uwo mubiri ari umwanzi nimba uwo mubiri ari umwanzi wawe uretse ugapfa ubu kuzoba uruhutse uwo munyagwa iyo namba baravuze umubiri w'umwanzi ntabwo ari kuvuga ngo kubera ngo twange kubera ko urubuto radufashe ngo cyangwa inzoka yo kwiruka cyangwa malaria oya hari ikintu umubiri wowe none se nyine niyo nzoka wagwaye itonde nari gukontorora umubiri wawe niyo nzoka wagwaye igiye kugukiza iyo daimoni y'umubiri waretse iyo daimoni igapfa tegera we ko witiranye umubiri ntabwo ari mubi ntabwo bawo twangishe kubera gufatwa n'indwara ahubwo twe tuvuye ko ari kubera gutwosha muzo dukora none nimba iyo ndwara yo gukiza iyo daimoni
waretse ikica uwo mubiri ukaruhuka. mureke iyi si tugire kuko ishaka mu mwanya tukirimo, ariko hariho umunsi umwe tuzayirirwamo ntituyiraremo. None se ntiwoyirirwa munezerewe, ntiwoyirirwa munezerewe ngo uyive munezerewe. Ya harabagira amahirwe ariko n'abataragira amahirwe nabo tubakiriye. Hari ijambo Baramu yavuze, hari ijambo Baramu yavuze. Yego, yaravuze ngo icamba ngapfurupfu rw'abakiranutsi. Amaherezo uzurufu rw'abakiranutsi ngo amaherezo yanjye akabanga yabo ni ukuba unezerewe ugapfa unezerewe, kuba muri feeling ugapfira muri feeling. None se Paulo uzokera utanga umufana yabaye muri nese inezererewemo. Paulo cyangwa igihe cyo nta muntu Paulo ntabwo ari isi yamugize nabi. Paulo inyigisho yatanze nizo zazanye challenge zigatuma bamukubita bamutuka. Zakorewe neza Paulo ni my brother muri spirit. Izi nyigisho ndi gutanga nizo ziri gutuma abantu bantera. Ari wafungwa. Aba bantu bari kuntera amabuye nuko nta bwambi bafite. Uyobe wantu ngo nta bwambi bafite. Uyobe wantu wogenda ngo kuvuga ngo uvuga ubutumwa ngo ufungwe. Jewe ndagweza tike ngo utegere n'indege uje muri Somalia babwira ati mwa Somalia ni mukizwe mwemereye. Uzi mpamvu ntojayo mfite umugore n'abana uzosigara batuze. Niyo mpamvu navuze ngo abantu nibagire gute ntibashake baje kwigisha hari. Jewe ntabwo nogomba kuja umwana wanjye akeneye kwiga primaire secondaire university kanamushingira kabona kugenda amahoro. Nasetse ndishimye kubona jewe already namaze gushaka abana bagakwiye kubaho neza. Umva icyo nibaza ni umumisiyoneri wawe uzohereza muri icyo gihugu umwana wandi akaja gupfa wowe ufite urugo wawe. Ntabwo tuzafata umuntu ku nguvu, urumva? Ntabwo tuzofata umuntu ku nguvu. Umuntu wese aziyumvamo umuhamagaro. Ni wiyumvamo uyo muhamagaro tugusengere kuri niwe uzoba wahise. Ni wire turuvuga gasanga abafite bose ntawufite umuhamagaro. Okay, tuzoba turetse nyine nta muntu nta recommandation. Muzaba pastor mwese. Nta recommandation. Oya ntabwo ari twese. Bazaba Kristo gusa. Bazaba Kristo. Bao ngao. Bashiriki tuongee neno la Mungu alafu warudi nyumbani. Urumva? Ndagukunda. Ariko nimba ushaka kuja muri Somalia ugomba kugenda nta mwana kugira ngo nupfa amahitamo yawe ntagira umuntu afobereza ubuzima. Turekere uko tugende. Shalom. Hawi